The station with the best music. Best music. I love the music. Akoma FM 87.9. Akoma monsa boyenti mi unu ya. Ama brabo ya me pasa. Ama mani sota mi o. Refo ba mi na me wieni o. Akoma monsa boyenti mi unu ya. Ama brabo ya me pasa. Ama mani sota mi o. Refo ba mi na me wieni o. Akoma 87.9. Say tight. About going to down foot. About going to the drug. Akoma, I go conference like I said. And that's when you prank with me. And until me, my dream said, maybe show me the football. Me, I'm in film, Akoma, and coming in a go. And some penny phone, I can say, our really call repair. Saint in your friend, our Reno. Your friend, our Reno. Akoma monsa boyenti mi unu ya. Ama brabo ya me pasa. Akoma 87.9 FM Suni Adishmaima Yamamu nyina aha yesan emamo akwaba ebiewu edeba akoma munsam dwumadie so ya yedebra wo Akoma FM edwoda edikosi efiada dumia no aba pounds media 9 edikosi no miensa 240
edikosi 3 p.m. Yaba die na yaba yaje adwai die na yaje yedi bebom ne beye se trinsam eno nti baabi a wo bia no na wa join yen ewo Akoma FM wo baabi nso Facebook YouTube ni nyina live Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 87.9 FM Bomadia neko we like it na wa comment na wa share you like you comment and you share na just say ediye ekọ chiri na mayemfa mo nkwa kire na yenhwe enra Lisbeth Abanga ena Timothy enra Timothy shayebo se ene wo beba no kwasem ene anopa Timothy no ankasa na efre yan ene ode to yanim se mama ye adwume dware o aye ready aba wo frɛ no ɔse akakra wo frɛ no akakra afa akakra ebo no ndu ne frɛ no a switch off ya fra ko msi e bai off lazy da so ti ase ho na Timothy enra salt yenka mesra wada wo de yempese ye ne wo batwe enti sa wo mpene to na wo mpene no abemei fasia yo woyo ene wa ama echina yesna ochina mayehu enti sa ye ne wuni na hongono so wo mefa wo biba ene ne ntina fe na wo manyim no mfa akora we mato no so wato ne dokoro na anya bi obefrɛ wo wan na be say wo pe yeso ya akora bɔ ne ai baso wa mese ne panka lizi wan san mesra wo ye ni abre bra na se de tie bia ye ntrase ne ansiesie ente sa na wo yiri mu ye betwuma mamu ate de wanim Timothy sa wonte ya wanyi na sutre mame sa wo yiri mu a ye beboa na manate ena wadada ye hwe wanim ente sa ba bia ye bekomi kumase ye nyina ba bia wo bia no ye be fish out be mena yesrew eni die kwan so medase meden ade Maa Akos a betumi afra me Maa Akos na etwetia ede amaw na hye so menya trase sei na wonu se mafade yi me wan ye fese ya na wa wonim eye Joseph fashion ena asiesie me Josephine wa bom so oni meet me den sport no ena de enhwani mu wo de opa majo ensusu ema ne style bia ono ankasa bedwudwu style wa ba draw watum eno ti frejo e was 0244 50 0243 433 465 0243 433 465 wo fred Josephina atade bia opebia no wa bepam na ode ahyew kama na yenuanom enkramofuo ye mudi mu bronya no kwasam kwam kire no ze ene na modi abawie ya mebo a babatu ene na modi abawie ye ya de nyame ase enti enchia no ya kan say barka de sala no aje so barka kade enti ene ya ma yenuanom enkramofuo nyina barka de sala barka kade sa pepe Allah on bless mo ai wonshira ami wonshira na abrobia yentumi ni sadai na enye fepa shane so dwumadie wo fa bi ewo enkawie zongo assembly man ozo obi adu information center edem gaso filling station enkuranza edem Arimbot at 32 Enterprise Kochi, Brofwedu, Wabia Tumuku, at the Information Center Kochi, Afetia, Wanosu, Wabia Tumuku, Enna, Yama maybe, Efienro, Petty number 2, Yama me, Wanoso Abiatum, America Nimon, 1 hour Biatumu, Yabakaka, Kiss TV, Osei Chrome TV, and Spiritual TV, and also our multi TV, and so who should be a free or a young quay. And ye nuanom nkramofo denti en ya bibi mwadwedwe mu anene ya bramon nkramofo story ai
What the yani anadia some, and it's yani Ramat and Chiche and Como. Ramat, Madam. Bakwadi, Namiadum. oh, yapa, Mehoya and Sonia Bocos. and Yabocosa, no, and Yabocosa, Mia Memusa Yabocosa, and Adia Jai. Baba Yaboko, Mawate, and until they say, I did be crying a man in Yaboko, and then maybe I may catch a walk, Dr. Gobless. Woko Doctor Obasha, Amma, Water Pa, God bless a back complex. Yet in a yana doctor, Wobutio, ya wo bona dwuma nika enya sam ketwa me sa wa do obi ho a ekuro etuno obi ho a ekuro ya bia obi nso a ene diabetes kuro ena etuno wa ko mia na so ekuro no tra na etre mesra Dr. God bless bomode na bra na ekuro no oh ebewu one time ai sa Dr. Fawre jete wa wano de osebra na obaji wa tu ahwe amakuro na wu amode ho be ma wo be mehye ketekete se nkuruma efifiri ba mezra wa da yesa wo de sorosoro ma wo sorosoro ma be ma de oba meso na mo adwuma wo ho emo bo enu tim ze wa da Dr. God bless akache bura matali eni o de be ma bo se ma na jo yo gongongon asma no de 1 month ebeko obi o wa wo sododo na okwa Dr. God bless Bema Wodro, ebe benefits nina. Am wanya Coca-Cola shape no. Kama. Na also their about life. When ni eyo wisi. Who how e wani so. Ana etwa wo bi one etwa. Etwa ni so ma be kokoamo. Ebe ni pem. Enim go say ya de pa. Etwo. Henia mesraw. Ukwa Dr. God bless. Etwo ni nyina be free wo. Gonorrhea syphilis enemu sanya de bia wanya wokọ wo betutu ni nyina se awututuo kaka wonamani sansa wo pa massage ya be massage ma ba soro tumi sampa ensanchene ya den sanchene ebia su video mu stroke bia bi doctor betutu kompo hepatitis B the obeka cho say hepatitis B ni adro no mrs ni who na adro wo Dr. God bless na kache wo God bless herbal center obetutu ase de ma oba o wakoso kumanum mesrawo adro ba tanye na aduane kwadu sini enu nti bomode asa akoso kuma birbia no oba wese sa wo peba Dr. God bless abema ba sanso na wo ba yade bi wo akura bia ya fra no asabra eka akura no a wotumi twentwom Dr. God bless ewo ano edro ubehunu God bless herbal complex ewa skwa yane Presbyterian Church ene din hwanimu enkane health insurance edainimu enkan suman for 0243 641 860 0243 641 860 and 0277 744 34 0277 744 34 Dr. God bless you adwuma adwada kwesi memeneda no nsiampemu edikosi no son afa yankwai niane Ramat entwen komo Ramat ben afidie no mame na eya no akasa kese ni yatimi ye awiei wo se be ma ben ena etete wo anadie na hawa wo de aba akoma mu nsam dwumade so Yo mama kaza meda wasini akonya we ya ode amami Tenti ameda ba ni nani se mene abrantie bi efre no Kusam ya friend say Kusam ani dianga say Samson J pacho mene na wo e baba be 2 years and o kache me say me mfa akola na mbra na on celebrating birthday man me da akola ikoye 2 years after since then up to now me mfa meni hu me ba me pe me ba me hu no me hu baby o de akola na fa nti na me da ba se mombo ame na me ntimi nsanka me ba no nsanka wo ba na se ne wa na de akola no koye me ana me de ne koye nti fi kura wo de akola no koye no de na unko fi kura no amu na ankoje oba me koye no esi o de akola na koma ne sister e wa Accra ne sister no so no wa Accra no me friend na no odidi matem me ko efie on so ameni o mo ntokwa ntimi enko fie ho me na akola no so nti agogo ti Accra ana Accra sister no baby ote no so me nso minnim ho me friend na oyeye me
Okay. Na fiti ase one abrantie bia wo mepa chaw. Abrantie na wo ye wukunu. Mepa chaw Debbie. No ya wodan. Like onya me guy, onya me kunu, onya me she. Just Onya wo hwe ye tumi ne wo. Ai nipa no onya me hwe, onya me kunu, onya me mpena. Misi dan na me ne koda kwa nyem kwa wo ye. Chichire mi mu. Emu nchire mu ho. Na ne tie ne say. Na misua adwuma wo Asante Achima Akoko. Na one day me ko krom. Meba na mete say obi di mechi madam but me yam frame me madam ti na me nim so ne me still na kwa na meko ba edru ba bi no na se me ntwa mani hwe madam kro na edi mechi no me twa mani na ye abrante no mo friend ko sam no e na obusa me se etise na me se me ho ye na o se nka obenya me number ba na me mpese me de be ma no ba se na ene me ko ninti no me twa bibia so na me de number na ye den e ma no. And that very day, I made the number man one free. Tuesday, made the man Monday, Tuesday one free, Wednesday, and I'll be free me. Send me where I'm so. Me madam asuma me. And I see me shiana. I dear or rubber bag him, and or demand me. And I can't 2 years no coy. Into me share no, na yem pabwa, and a nation. Nam pabwa nation no na and yammy fe, and at the same time so men pay and so same so. Ena me frɛ brɛ na me se bra me pa cho mpabɔ achede na ode brɛ me no mani anya de enje ho nti bra na be de beje wa de na o kyerɛ me se oni ho wetu kan kakra nti no me ntwɛn nyame ya adoma Saturday obeba oba na me wa beje na me se okay nti one Saturday me o na me frɛ no na me se o me pa cho Saturday na wo kan na dru nti no wa kyede no bra na beje wa de fa de fa kɔ ena me frɛ no si me nhia no baabi ena me hia no na kyerɛ me sɛ o ya ade ama obi wo efie bi mu nti no me meye nkɔ na like onya ade obewie sisi ana one me ayede wa besia kugya me ena me si yo na me di na chi na me de kɔ sa na efie ni ye ne fie nti me kɔ na yewura dem na yete o na ye inside ena yewura no mama konya na me tena ase ena o kan dan ni tum na me si o ade kro na ne ade me nam no eye mpabo ne nti na wankasa no meni wundi nkomo meni wuni bibia ye na ade na wasan da bre me mpenti je wade na fakọ manipa kro no nti na ho no eye gidigidi wo meni ni ntema na enna no ye den ebe mu nti ho no na nda no ye den ebe mu. Okay, nti ko sam eje wodi wachi baje wo number no before I watch your number no was say wo pe e ma what ya say okay wo say watch your number no enye one wo frɛ wo e di ben and some 3 days and some wo frɛ wo no o say wo pe ma what ya say wan se me pe o okay a chede na o di o ka kyerɛ me se me we he na me se me wo station na o di ade brɛ me o di brɛ me no wan gina wo ne me ankasa okay inti be ma no na wonnim no area mu hoda me hu ni that very day Saturday when Monday na o shia me no a o frɛ madam na me gina e no sa da no na me de hu no ka me nim no da inti wonnim no da wa hia nipa no e na wagye wo number wa frɛ wo e da to so miensa wa ba be frɛ wo wa se hia me na me de ade e ma ho enti wanya eni ayi se o abrantie yi ase wobi ntɔ ade enche kwa enti adan no wɔtɔ ade abeche wa misa no when ode ade ne ma me no wan gina ho because me ofre me se o we he because na mkra me nim number na me so me madam asoma me o say enti me wo ha say e na me chen baby cry soma me no no enti kwansi e na ma wonsi wa ba na o say o ofre me se me mpie na o gina nim ho eno de wa kire mo ba mi nsa mate ase na me kire se enipa no wan say wo pe eno an se da kro no ohun wo no na che sa da wo de mpabo no kra bre wo no ene da na to so mienu a me de hu wo say mediade abre ye hwe ni sei enipa no onimu na ye dan kra no ohun wo mpaboa ne size ya wo na otobre me no eso sen me because of oni me size nti no ade na okoto no wa anto ne ye me size wa me sa ne sabota ye ban na tai achade na wo de ma wo na chi ma musa no se de nem
like me ne na ntena se ni nkomo nti o kire me say memra na obo moti ni wi a nti nka ho no na nka me ne be de ebe tena se abedi nkomo na nka bia me wo questions bi busa na metime busa no by emra amakwan nti meba baby ano wo se obo moti no wo friend no o kire wo ho na wo ko ho ana wono ba be fa wo ekohe o kire me area no na me ko gina area no na obehia me so obehia me na me so de nti a me nam ni na ye mpaboa ni nti ade nti no wan fa mpaboa na ama na odi na chi ne ko ba bia o ye adwuma no se o ka kire me so ne me won komo because o je me number no oni me ndi nkomo bia eno ane se o de achede ne bre me ju bi samba bia o de wo ko o kire me se mimi busa ne se o de me ye kwan no so obo mo ti wo bi fie o se so bi decoder ma no enti men like yan kwana me o ma me akonya ntena se na owia na oni me ayede edi nkomo no okay enti woni ne ko fie ho eno o ma akonya tena so na mudi nkomo no me pa twan me ne ne ko akonya ne tena so wen o ma me akonya o de me wura dem why them me na minim se ne dem but na ye ne dem dabi eche na abehunu ye woni nipa no eko o say mebo multi wo obi dem no eko wo senka oji akonya ewa animu na otena so di nti na wo follow no ne ko share dem awani dem anye ni ye awani dem anye ni ye okay wono wa anye ni ye wona wo hu abrante na opene dada wa na wani gye ne ho dada mani nye ne ho de but na mani nje no na wani nye ne ho ndabi enti obi dem a obo multi ena otumi de wo ko share ya na one wo ko akoda enti wono kura no adan wan kan adan na wo de baby a obi dan ya wo bebo multi tv wom wa fa wan to mpaso eno na ma me ni ye gidigidi no because na mempene sawati ase ona pono no wotum otumu se oka tumu mu rafie ho no obi ani ho no obi ani ho no be no because if you na nya fishia I dey say school boys quarters ba why na de ne dan ba bu obi so ma ya adwuma ne wajan ne dan ne dia mani panse bewura me dem bebo multi pacho ho no de membusa no wura won so wan hu obi a debi nti wo force wo ena ne wo da dan mo me pacho okay na chese me fan se wo rape you me pacho okay na rape no ukobo police fo bi ama ne me pacho debi then ene na wani ji rape no mani nje ho kire say because eba ni gidigidi no ntino me hu ni say oh we de enye hwe ena eye once nso enye say bi a etoatoa so eye ba akopɛ ti me fa ni say oh we de enye wan tiatem obi ani area ho edin enti utie mu kra ho na beba bajo ba me ne presu gidigidi mbom enti yes obi o wa se be yes be ma person rape oba otumi de ne nine ni kotodwe no de asisi wasere so na wode ne bia mia wabeti no wakam watimi wontimi nyawe sai na osi ye wo de rape wo se enana me ne da no kra me ne na nda wo mpa so me ne da wa akonyem because akonya mu stuffing chain or the mama tinemu no enumu na sa de ne eden happen akonya na akonya nso yetumi fa so obi kamba cancer no ka kete and then kamya mi breki ade ne mamo yetumi fa so obi fa no akonyam because na pass akonyam o stuffing chain wonya sure za ade no wo start ya no wo ya na wo de nseme dokoro no wani baje ho wa miamia we mi ahwe wo fiti ya na su me ne presu nti na afi de ase me anu my weakness me aminja me sa na enu na me beka nti wonu a na woroworo ho ana wa na woro he me na me share skirt nti skirt no only pint pen na me share man share any under man share tra man share e bia atade bia meka se eba no da we na ebe yira ebe obe bransa na wetimi eji enema na free me ho cause na me share skirt nti no even you crampo me pants cra wa amro enti edru ba bi no wujem ti wujem no what tenase na tenase ana wadu control na say yes edem asa like me ne press no ma brenti like ma ha say na fe dem aye week wo wa beti ma beti no ma beti ma aye week ti na ana me anka se mun say e bia menja me ho ama na e bia obetimi pram because
Mene na yere so na say o de me forget na me nja me home. Wo ya chai na short. Wanya nche. Mene na enjoy that sex. Ono ya enjoy but wo de wa enjoy. Wono ne de ne hu sane no. But wo de o hu nsane because na enya wo pemu. Ena ane ne de dai. Enti esi ba ko pe. Ba ko pe na me esi wo ho na. Esi wo ho na. Okay. Na ofri wo no, wo fa wo ho na ofri wo no de na si ye. Miss F offer mo ho no. Ni 3 weeks time no. Na se me period nya de embra. Amba. Nti na minim se o ebia won se etutu sisi. Ya na me bo na woni ni di nkomo. Wo repu wo me fast offer wo wie ye no. Afa mu benya nkomo twetwen. Menene nkasa sa issue no kra dan ene ne ya eye ntokowom cause menene ni nshi. Wonyi ni sa sama benti na wo beka se ko sam otehene. Oti school mu ya asante achima wo. Oti asante achima gogo. Wonyi ni sa asama benti ya wo pe ho atete ama wo asamo aye denti e na wo kase ko sam e repew. Me pa cho enya ne sa nya sa na te enya nu nti na me. Okay. Pacho, monyene phone ma me na se de ye ni abre. Nti mo ankasa bie nkopem se. Ko sam, yinsem ba mu. Ti yinsem ne bai no. E na me frɛ no na me se bra. Ade na me no ye no. Results say na ye den. Aba ho. The thing you do me. The results has come. The thing you me do. The results has come. The results has come. Chum. Okay. Eba no me friend no na me di tu nanim no. Ana o se obe friend me ba. But me hwe de wa me afide me friend no to so a metima friend na omfa me obaba be fa no ana me wo ha ana me yesei. Me so den time no me so me ho kire me baby amete no asetena enu munye. Nti na me mpese ebe ye now eniwo me woni se eniwo be kire now what hin na asetere mu nya ono maame no papa na tie wono sister na wo bra pani bi na tie what hin ana na to obi nchen na me tie obi nchen but omo meka so omo ye me family omo ye family okay nti omo nchen na what tie nti wo ma sa family no be hunu se abrantie bi akọ rape me ama menyam me pa che da bi ma adenti na wan kan kire wo mo se na ye rape ya eha wo ampa aden na akọ fie no wa masa wo family no amane said ya branch bi dia akoye mini o e kire nka nyinsa yi ba ye kan zra kire aden no amwo mama ne mama ne kire se na me won say me sure because omo nya me rare family ntimi mfa omo nni nkomo ntimi enka me hom ben omo te se bia nka ye me ami die mu na e bia bibi ha me ametimi age advice from one ti na mintimi mfa me ho emben omo sa eni nti na mama nka ho asamancho mo Akoma mu nsem dwumadie eni eguso ada mutie no Akoma mu nsem ewa Akoma 87.9 FM asam na ye gransa no onua bomodia ne tie ne yi na share Facebook live Akoma 87.9 FM and on YouTube Akoma 87.9 FM into wo sha wo like no wa comment no wa share ma yen Shema yen na baby a yen na mu ide yenya mie bi asam na ni so asam no enhu ene yen kremofo da nanso ye nua romat kremoni na te ya wo kana kosam sa no enhu enti wo fa wo wie ye no ne na wo twe miensa ede na hunu ye na die na ko sam wo ye ofa mi wie na afi de nyinse ni mu bae no afi me friend na no ye no ho style me friend na no ye me style until last minute no obe friend me se mi hia no wo baby ti mi hia no and odi mi wura different room and so a different place nti odi mi wura ho no eduro na bentoa na o se eduro na dia bentoa like eduro me fan yes me fan ko yinyinse no be ma no yes o ma waduro ni bentoa yes senka mensa kwa ebia mensa wo dem ho na ebia private e ofio na me kire ni se ade o menye bi da enti ne mesre ni se o ma memfa eduro ni nkofie na se me kodru fie a meye se ne oye den o kan ye no na bibia ebesi bia na me frɛ na ka kire no na o ma me 5 series 2 e de kan eduro no ho se memfa no fa nkoto pad o ma 5 series 10 series na ada wo fa wo no ma uska wo kono ja kwan pacho da bi free
Trimoden. Wafa wa ma lori fembo. Safa kofie. Ena da wo ma wo bentwa na aduro safa kosa yinyinsen no. Wo ma wo 10 cedis. Se wo wi afa koto de. Pad. Anya na wo bo degree ewom. Wo hunu so wi amoja betu nti e bo pad. Okay. Nti wa nom ena ye ne dan. Me to aduro no twene because bibi aduro na me so medi kan nya story say onum onyem na oyigu a say na beye ubewu ubesenti na misuro na family no so mintimi mfa nkokire omo say na aba na boy na ye mi say ntimi ameduru bebi na meto twene me to aduro no twene nti ni 3 days time na me fra branch ni so me no mo ye na aduro na nyinse na anye de enji nti ho na afide na me frɛ no kra onfa nti afi na mhwe ade na se na ade ne kona na chese ningwa se ya abeka me because be ma na me ne nyim no oye no ho style nyinse no o utimi se no ompe nti na ma me di tukwan kope baby etnae wo free efia na wotimo num wo cry man kra obia eno ase opake wo niam na se me niam no kra man me pack di kosi obi nchen but man fa niam na mfiri kronim ti utu kwa he na akoye me ko se hwibe kwai why na wonim no se hwibe kwai na me brada mfo biti kumase enti asem ni siye no menyim no na me be friend no na me che ni so se ni na yede atome na fi o mu hun se bia menyima e bia omo nja me omo e bia ombetiti me anasese tema o ka se obeboa me to de me be ko se hwibe kwai so no na e de me koye ono no ma me se ono no na ya wo brada mfo ana se na wo ne na ya bibi pen me pa cho de bi o me brada mfo na o ma sa wo brada mfo no hun sa wonyam ono na me ka situation ni na chere no nti odo ko se hwibe kwai no wan wo no ma wo kwatena ye o ma me kwatena ne ma me nchen na ne ma me nim sa wonyam ne ma me no ode me koye no me ana me ka kire om so menyem ena o ma me no so no nim se me ne ba ne nanyim obi sa me a me se enya ne ba ne de ena o kire se enya ne ba ne de a ontimi mfa me mbetena ne nchen ena me kire ne se ade ne enya ne ba ne de se beda ne ntokwa wo me ne ma me no entem okay nti ebeda ne ntokwa na da so te maame ne ho ana maame no so ebe hunu sanya wo ba no enye wo ne ba ba ma no nanyim no ono so pamo maame no so pamo etu san ba wunchi ana wo san ko pe ba bi foforo mama minchi but na asori dan bi wo ho a omokọ asori mu ICGC nti na emu na na mekoda e wo se hwebe kwan ho e wo se hwebe kwan ho ba penfo sa bra ne wanya bosome sen na me nam 4 months e na wo de koda ICBC for sorry dan ya e wasahwi omopon a na mako da o awrahosam be kurani ani atete ya sometimes e mema bi de tete ma aha na wo kofa no ne na koda no wage feelings no and that e won results e ye de na wa mo obi ba e bebre koda school dem e na school dem no why na ma waduane die mas ka to aduane say me ye no na me koye no time me kwatena ma me nche no afi na me boa ma me no e ma ne ye ade nkakran nti no no na na e ma meduane di nti time na ono be hu se enye me ne ba na enyem na obepa me no na me sumenya sister bi a sebe me ye adwuma wo ne nchen ya na nka oma me aduane di me kọ ho na makoboa no e na ode be fa me adwuma mu nti sister no ye de akoboa no not on fried rice nti okoye no so ma sister ne hunu se na wonyem sister me pa cho de bi man kan che ne se menyem wa mo obi amane ho ge obi pe na me bo na amane but ono no na omben mi sa e kire ye de na sister no so be hunu so onyem se menene ye adwuma me ko adwuma ne ye no kwan ho enti menene ye adwuma na nyinsen epie but no mu hu enti one day me to na girl ni twam e na ofre me painful enti na me mpese me twa mani na omo hu se one me na ye de kasa enti na girl no gusu ka painful e na obe prema beti no ka kire me say ananya wo na me frɛ no te ho no na sister no be hu ye nti ne wankasa ti na nwumbre na me da sister no kra sometimes ti me koda no ti na nwumbre no na ofrem se me ofi membra na me koy no say me nka no kra bia e wo me hu bia nya den
enchire no and I'm starting say make a story ni say na yeden esi enti a me de ba say okay enti na sister no so eboa me kakran nti obehun say menyem no fried rice no o ma me jaye oh and o started say oh yeah meat pan ne chips na me de akochi ada wonyem a ensure na because wanyem de afri kumase kwase hwe bekwai wakotena we wo wonyin san san na tie ensure menyem na me ye kesi enti no ensure oh okay okay enti sister ni be hu ye no wapamo ana wo so tena wa kopim say wa wo free ho sister ni be hu ye no afi na o treat me kama o hwe me o say because o say no wa famu binti no wo hu say enye easy nti no o de obehwe me so o hwe me ana maame no so hu say makonya baby partner no e na obe ma sister ne won say wa mpam me amfiri me nche wa je obi pinfo no ne ne tene sa asem ba no ho be kire no e na ma sister ne so bo hu e na o say sa de anka menko okay enti yanhwa wo sa hwe bekwai ana hene fa na akwa wo ye me sister ne pa mo me no me san konya adamfo bi na me pa ne cho say sister me pa cho me pese me ho akire me nti me pese like boa me na ode me ko tena ne nchen tina me te sister ne nchen nti one day me wo na me so guy minim ne number nti no ma guy ben ko sam no and you anyem wo no se be no wo fon so ne me da ye no onyem me no kasa guy no guy ben ni one me die no nti na minim ni number and I'm so me try ahwe say be go through and say enkokra because be 8 months ni maintain nkan ye ti me friend na me ne kasa no e na obusa me say menyin se no wa na me chen say no de enya wa asem sabra na enya sen na menya 8 months na menya 8 months e na me chen say no de enya wa asem say menyim de emfa ho nti na damfo etene nchen na oti na oji phone no ne me kasa na obusam se den na esi na me chichi mu ye den e che no nti sa bra no na ekobo ne sister mu amane okobo wan mu sister amane e ko sam no be ma na me ne nyim no am sister samane nti me wo ho na omo frɛ me ne sister ne frɛ me a friend sister obaya no frɛ me no so mame ye nim se ye nua be ma ne sei na waye den waye nti ye shrel brefie obaye be den ye be show ye nim wanka se nya boy ye obeka che ye ya enka ye kra ye nim so ni obi nyim e wo baabi ene ma me so me ne madam fo no susu se sei no ma ka na madam fo no se sa de a men koyen sa metena ha wo a obi eni ha obehwe me se ne sister se me brade a men kona ebia omobehwe me ye esin se na meti eho no okay esin se ne yote wo no Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie so anamaso egu amutie ye wonfone ni bi me wo de pictures ne ma no ye wonfone ni bi a yade eba begu so sesi ya no wahwe bie baby ya akora no wo akora no enfoni ni akora no akwawo ye no akora no hu na aba asam sesei akora no omoto no ejeje mu ma wokochi ni ye sehwe bekwai wokoda asori dan mu no onya aduane nie dinyi sai kwa ye fried rice ni asa pamo no wode nenam no akora ni mfoni ni ya de beto so no wa hwa akora no hwa ya wa mami famu akora no wawai mesa wo hwa no na wo hye Facebook live mani abre ena me betra hai mensre because dia ko sam eni na busuafo eye no adai dia ko sam ni na busuafo eye no ne kwasam ahomete na eya mani abre ena holiday wiai akra no mo metra se na mo ka akra no akra no ne mfoni ni na etwa go no yade gusu rabi na se na buaye kotuo baby a wose yedi wura bia yedi be wura pie Mako pastor mom Mako wo hwe akwala minim me bajo be man no picture because Mako yes because wo hwe and on say wo hwe akwala no a wo hwe akwala na kasa wo ho no a
ade me wura ho sesie ma ko hwe akwala no a na hwe bebia wakodie no a o se akwala no nya o maame ho no wakodi dabi e na akwala no osua o hwe akwa onyi obi a wonyi o se nka me fa se be 7 but ordinary ko no o be am o 2 years 2 years Jesus Christ o hwe akwa no picture that so but picture no mra hwe oh radin yankopon my god Everybody we see ya pa ma ko picture we oh na hwe mami wo ye no abatos o se ne papa o se o dan ne nan so e he akora ne na hwe mami ne ma o dem se o se nan kasa na akora no so ho fe nkanye situation status asa nko wo mu sabri no okay okay godam look ma ko me hwe wo hwe akwala no ankasa ade a mimi di ya wo mu sesi ane se onu se nka yete ne koma wo bi dabi on se oswa ena de na koma no anya ono ankasa ne maame dabi ena ase maame no so aye de akwala na koma no bo fa rama na esu no ramat esu maame ni su se arreho se wa wo ba ya wo bebrebe wa fam baby wa de da na wa wie na fe ya de akwa to baby no kwasem eyare hosem papa ramat ensu ensu mama ne tissue mame rama pejati ensu abusa for bra Facebook na be hwe ni ama ekoso areho bra me ya se mako ene ye enkramofo edi sala ka ni je wo ho na ramat ama ene arewo aba be se yeso esa no because we oba time mako we se ne wo twa ne ba ne dan na so minim ramat tema wo twa picture minim na akra na wo vie bosme be se for 40 days. No, I'll go 40 days. Erade. Na ya ka bibi. Ya sho ramat enfo ni ya. Ne bayi dan na asoi. Na ya sho ramat. Sorry ni dua so. Ma no kre. Yeah. Metuma ka se ma ko wa so ni dua so ko wo hwe sa picture ya akora ne dan na so a wo hwe se abaya ne ho na ne ho efesa ebre no pa na enuonyam ekura no na emodu so wo hwe okay wo de sa picture na to no de ono ankasa ne kere kote ye enti ubetumi ahwe sa bre no mu no ni ya hwe no enne yi current state a wom see you know what is the difference be brema ko na ni na as a result of adwendwene ne pressure beton so sa bre ontimi na because pressure na no den na sa akra no all ye den say ye hwe ni yie sentete papa no one knows enti ontimi ya hwe ramat ni picture we kra de me hwe na me ra ho ramat picture ye da so yi me hwe no na me hwe ni na yi Jesus Christ in fact Jesus Christ was sorry Marco ni dua so suan wo su yeah Marco unse ye ma no ya furu no unse obinyima obia ne yawa wo ye de wo famu ebinyima omo mfa ya obiam enti omo nim ne ye ko but obeya ye kana asem ya wonye makwalai hye yawo a wo famu yes be ma no ba bi ode ne ko hye ya wo fa no kra no wanya bibia mfirim want she owie yeso wase akoma ne bantuwa amana duro se won sanfa nko yinwu enti se nyame amoa no ana wanum aduro yi ana ko wokowu ya na ko ye ne dai sa akwala no na ye ka ne ho asem yi sa akwala ya wesu wone ho amana ye tantantan ya sole ni dua so akanne ke yese wodi sala no hwe ba bi ote ye won su ho no na be ma bi age no den 2 years wo su ko di ni birthday amano wo ko di ni birthday e di amano na afei de hwe wo akwala no konsam wo akwala no se me mfa ma wo na mfa ma wo kina wo ne wo sister mo hwa de a wo yin awo ya papa se amema ni bia hu se de ma ya wo a esiti a aka se mesra say your doctors no anka ma na ewu a omumma wo mukuru no munyina wo nchen na wo mu hu se de awo no se de sitia ebi wo hokra etumi ka 3 days 4 days 5 days na ewia mako etumi wo ba no etimi tia kosi utrum na ya de panie wom na ya yi panie wom na ya yi panie wom ya ngo panie bia o se ya wo se anya wo ya enti se amafa ya wo mu nyina na da krope ya gire be firi ne nsema edi se wo su mera ho pa ekria ne pastor Jesus kwanda medema se papa
na Ramat na osu na obubi sana semu a ontumi enyi ano Ramat afra ubehu ba no sadi etie bia ubehu ba no mpese menje meba ubehu ba no enti wo ba be wo e wo ne sisters no omu fie man wo omu fie me san free se wi be kwa ho bae no ti me ba ne be sie wo omu fie okay eni 1 week crampo me niama na me toto esenka me bedware o mpai ne ntade ne ne mo obehye no e na mo sesa na mo de call back afie na metimu no okay e na mo de call na afie o mo se mia menko na me se mia menko de a eye min hunu kwa me fa so akọ se fie ona na wotie e fie ona na me se ba na wudwa na ye man kra o muntina me nie wu se me de me ko e na me se sa de o mo ndi mechi na me pa cho ayi ko sam ne picture no mi hia enkrofo so o mo hia ko sam mo ma mi nya ne picture no wo screen yi so bi o pa no mo mi nya ya nkọ enti misa omode me ko na me ka che na sister ne so ondi menim na me nkopa me papa no cho enti me ye ko na me bu nkotodwe na me papa no cho no se menu me ho na maba de a obesan de obesan age me enti me ko back to fie na me ko wo ye ti nya me ya do me wo asumdue mu mentia hospital base ma anya bibia omo na tua like na mikita health insurance nti cover me okay nti no man mboka bia wo hospital ho nti omuji mi na me be fie no na omode enuane kakra ne seminar kinsopo ba ko ne eniema na omode 50 cedis ye de e kan ho na omode bre me ti den time no na sisi adwuma na mission minti nsua biem ti na ese minti na fie na me so menye adwuma bia nti na every month bia na de 50 cedis na makoje ti akula ne benya 6 months 7 months 8 months na me say Mr. no on to mama me na onye no 2 weeks bia 50 cedis say na bia menye bia top pampers ne aduane aiden amma no enti 50 cedis na no otua ewo ma bia 70 cedi e bia ne sister no so entade na obehu ana wato no de abre me ene se boy na nkasa kra na be kokro no hu ne ma na wato no de aiden no de abre me ti akura ne benya 2 years ti 2 years ni mu na oka kire me say me fa akra ne mra no ni birthday na is Sunday ena me pon sorry then ta na me so me kwa sorry ena me pon sorry ena me da akla no ene madam for kra ne nante ye okay ena me da akla na ede ekoma no nti me de ne ko Sunday enwumbre be 7 mu na me ko ye so mo pie omo maaye ana me de me se bi owo ne papa wonti adechi Monday a adechi Monday me ko efie ho edin obi eni ho ana me se ade we de menti ase ana me de nti Monday no mankasa nti adechi Tuesday no ana me hu ne sister ba kuna mbusa ne sa akora ne o so o mo konongo na o mo kosro o mo sister bi wo na o ma ba okay afi adechi Wednesday no Tuesday no man ton results bia men hu om ti adechi Wednesday na msi asem we de mentina so na me de call agogo social welfare ti me ko na me ko to panini wo na me ne kasai enti ya ho de wo ko enti wakọ mia me ko no o man chro case o sister na chro case no wo de akọ mia bebre ya wo man timi ya amwa me mama nje me ba na enti ba bia wo ba ne wo no kra no unim ho minnim ho abesi nde wo si akra ne ko no na owo mfie ena se si akra ne wo san sisi akra na first August no enya 7 years wo de wani we sei ehunu akra ne bro mba je ne 2 years no wo de wani we ehunu dakuru bi da wani a flash ne bi so da me de ko ne me hu ni 2 times 2 times chomo sanfa akra na fe ne adura akra no wontimu sanfa akra ne pictures no engusu mame 2 times na me hu akwala no ne nam so ntia me hu akwala no so 2 times ne ye afi akwala no kodi ni sister no me friend no na makosra na afi na aye wonchi ase da bi me nti akwala ne be yare koda hospital na minnim wo ma mo amane wo ba tan wo ba yare akoda hospital kan kire me nti omuji omo na omuko ofie no ansa na hospital na ebe ma me message omo ma me message no kra nso ha omo san frame phone call na me peke no omo se oba ne oba ne beda ha se na omo yi ni kofi so omo busa se ni nduro no mo ma no ana se ne ho no sisia etisen
And I'm say minim ho hwe nti e ma me di eyaw ekọ agogo nti me kọ ekra me kọ du ha na dwo ye me na me sisters ne akra sa afen no abaso a Akoma 87.9 FM akra no a ye ka ne ho asam ne yagye no ya tabre no dia free wo ma me nsambra wo breye e wo nyinsan ni mu nyina no akra ne foni na etwa go nti sa wo afen na wo baso a me so Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 87.9 FM Kiss TV Ose Chrome TV Samsung and Spiritus TV and also live so and unti bomadiana bra wo hwe no na wo share emaye ai ehwe sakwa you comment you like you share comment like and share 3 in 1 yanko nti me pacho me di esunu ko agogo sa no me ko no asema boy no ka jem se ma me nya madwen se me di mani we be hu akola ne biem until so onu na ewu ansa no me wana kan ye boy ne kan sa no na me se me ama wo me ba no nti me ni right se me hu me ba na na even akola me nim yare kra aye na mode na akoto hospital nti se nya hospital no na ma me information anka we mu ni na me nim rama enokra na wo ka kire yen man patrol witness bebre o enokra na wo ka kire yen krono so de odi na obuso bia na wo pe akwa bo wo life bi wa woda man patrol wa manze omu yetu we kan tu pe wonyi ni se na wo pe kwaya kwa bo wo life bi e na wo fa akra no kokko totwe ne be ma ne so mama anya sada because akula no me brain ho ansa na me be wo no enti me ma anya ma adwen kra sa adwen po amma mitrim se me kwa ko jana ma no simampo na ma yeden makọ because baby ameko bia na me ba no ka me ho di enti make na se be ma no na o prove stubborn ba say wa ma ye evidence bi enti me bi sa asem yi me ma nko jana nto ne so okay sa Roma ko ja no to be ma no so se wan ko jana nto be ma no so etiefo won asem ne wo no e won ye ba be hwe no twemesema me be ma video bi pictures bi ya be ma no e de ascend yen say won sa dia kona no de e say wo ba form ye twen wa basisia Ruma Fertility and Specialist Hospital. Aya yare sabia sonko a edemufo a wogana ha. Yedi abefo mfidie papa horo na ehwani mani pabiara krankro yade adoko no. Nyama yare sapre kope. Awo aya wokoda na. Efiade bo sen na wachi aya sabia horo nanso enfiaga. Menua Ruma Fertility and Specialist Hospital aba mawai. Kasie broso Akoma yade kokram yade horo, prostate cancer, cervical cancer, and breast cancer. Treat didn't see yade, a hammer for baby. And into Roman nam and in the folk could damn fossil, better yare and a te amount. A quaconia and crankra. Ruma bebwamo, I'm a Westy area home. About Ruma Fertility and Specialist Hospital. Who I see a boa IPT junction. A bay a see a boa fitting area. Fryan was 0204 227858. And now 0269 987479. And now say 0543 267273. Ruma, you're shopping. Nyame Bokai. Japa Roofing, I work quicker Japa Enterprise at the ultimate premium long span self lock number. And Chelsea Papa, Amma Hotoswa about Dambomu. Japa Roofing long span self locker, your friend ultimate premium no a papa. Nana boss so the Edda from Sabra and Tiano. Sa what the bow danswa and fear to pay na at Tidiati. Japa Roofing, I want a dear near, yet the board dance to a papa, I send you just an impo. And it is say I saw a dang, and crankra, and Massa Jumakobi. But what they say, would you never check Japa Roofing? Asweye Japa Roofing Erotas na air strong kun. What the bow dance over 40 to 50 years na etidiete. Na yensa no adwuma efese ya redare ewa adan boso. Free transport within Kumasi. Free estimate yama 5% discount ewa niyama obetoso. Ubewu Japa Roofing ewa tafupa nkrono kwantimpono so. Bonsomu eni kodua junction fimfi hope. Frewon ewa 0504 888830 0271 322152. Japa Roofing, quality assured.
me nuaba me hu wache pa na se so atio adan bo akwasi me da me na me hu tete mi ankasa me dwonso saa amade achi a na mani so eye mi wisi me num so pii esi kire so e wo me dwonso ni mum ene wonya diabetes so ne wako hu doctor na ani mako doctor ama doctor kase esi che yade no manya bi watwa mpane insulin ama me se me ngonum prenu na fe me num tablet bi so enka ho enso ni nyina de tia nete ajwa we de nye insulin ana tablet asembia o fonite Savior food for ho Dr. Savior kofa duane bi aba ye fe ne Savior food eye duane keke na so wudi no na etu diabetes ase complete a doctor fo nyina agiato nti from sesia na Savior food bi na wosiche yare no ese betukura for Dr. Savior 0577 201495 and 0555 789698 Savior food etu asiche yade ase kura. Akoma 87.9 FM. Akoma mu nsam dwumade so ena maso egu so da mutie yi yemaye nuanom kramofo nyina balka de sala wose balka kade sa pepepe ena etie Maa Akos ena magi adwa ya medi akoma mu nsam dwumade no ebram wono na enne kesi ayatra so ramatu be ma bi ne sister chenchim no ni achim ne nsa no wage ne ba no e de afri ne nsam rama na mi say bisa wo se enye wo ena wo kopa wo life bi abo no anya wo freedom nti wo kofa akora no se be me jewo ba wo de ne ba koma no pacho dabi okay na ne sister no ya won kran na oba ne won ho no ne sister no akasa woni mu no ono de no ba agogo but say akra ho no ote ne de mi nim baby ote unim baby ote pacho dabi mi nim baby ote Tinache say enya ha oba no wa wunyi ni kra so be hu ni bia mu min ma penetre akwanya mi adwuma ben na wo ye me ba cho sisi ade meton credit mobile money me say other job bia cleaning company so me ye bi e wa hene fa me wa Accra spent one one na ti Accra ma rent wa rent dan wa Accra enti say ye boa na yeje wo ba ne ma wo a obetumi ahwe no e pa try se wo betna ya han dan ma wo kumase a wo betnem ahwe oba because of medjuma na me ye wa Accra nti no na ejuma no won se menya place a me ye no nti mintimi cha ho keke sa ensam I say minya baby a me create bi a me ye wo see but yenti ya boa no yetumi discuss ejuma ni mu a na eye kese a ho beto wa ubetumi ahwa akora no no obi meka se yaji akora ne ma wo akora no wutumi hwe no me pa trying o ba na so ma no wo mo yetu wawo ba ko wo we nachi ana tu no ba ko na yepani first one na yepani na we second one ono wo me na ho ono de ono e be ma na ono wanyi enti wanya fie be sen isi ade ono so September na wanya 11 years September na wanya 11 years okay watching you from Africa, South Africa, Abodriam, South Africa, kasa. South Africa, Abodriam, yeah, near Bemebi, Collins, or South Africa, Black Collins. Actually, was on yes, I'm not Black Collins say, or Passawa Boa, now or high diamond, no more kakakra. Now would the year Juma. Ye betumi aso akora ne so onsa betumi aso akora ne hweso pachon ka mani beje pa nka wani beje ho pa hu pachai wojede cause no betumi ahwa akora no me wo kakra onti menya kakra so a bibia ade aboduam ai South Africa dodo no ani se oh aboduam yo mate wo betumi ahwe no okay afei na me hia meniama no mo fra no mame na mo fra no no ayikosa mo fra no na che se video no videos no na eno so etwagu ewo Facebook ni YouTube ni TV kins o se krom spiritus na etwagu ho ade mame me pa chaw wo kan wo koba wo tumi kan sa na me mame ta machie ena me papa ta machie ena me nua ba ma bi ta machie o mame na papa we me mame ne me papa do ma free kasa minti yo o ma free o mewu o mame awu o papa awu
Wuni nuya bia. Yeah, wo me ba kope. Oh. Oh. Ya wo ba kope. Patrai. Oba ba ko ana. Okay. My mommy. Where mommy? Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon. Kosam, appointment to say. Kosam, appointment to say. Akoma nsam dwuma de sunye. Kosam mete me wo. Me voice na mete na kire ho. Chese wutie me patwa mo nsam friend ma me. Kosam wutie me. Ko me patwa. Kosam me patwa. Be man ko anwo. Wo hwiegu obi mu. Na wano ama akoda no aba se ayi ramatu eye bibi ena ma akwa ne back di wonsa papa edrum na wase ebie mu wo ba na betra wo se wo fa no wo fa so no se bi okra wan fa so bi ko obe na fa so wo ebo wo no na ya wo la na ma scholarship yanim enti se wo fru sam na rama e ka no enye no kra be me nei yesrawo fa na ni eni nkomo na kirekire yemu yegusua efre ko sam fa na kirekire yemu na ne sister no o won kran no wose wa ye ne papa wedi na tem papa dan me dentia atemdie ni ba mu ni se ma makoa wa akola ne ho a me pese o de me mbehwe bebi akola ne wo keke o de me frɛ no kra o ma me na akola ne nkasa o phone su krampo dabi nti afi efoforo me na me be frɛ no na asema me ka che ni me ka che ni se awo eni wuyem adani wa hu say sister no wo ma because sister no according to ninu no so oni ba nti ono de me ba na yeden ache no enu nti na ma mesumi nya sa ko so de wo ba na che sister no sa na me mate no sa na wa ye na adwen nti na ma mesumi yeden mesumi di na tem ka che ne say awo ni ne yem nti so opeba either so obekọ children's home ana say obekọ akofine ne ba na me ba ne de ohye no kosi ewiase wie ye kra me nanase because metiase metimi ahwe ma de enti no onfa ma de ma me boko na me hwe ma de enti na ma atemdie ne ye den ebe mu no because na makoa ma ye sa ma na ma bre na wa bre ko samwe won fa ho me pa cho se ko samon ye ni di nkomo enti ne nkomo twetwe no mo be play dufi mo play the voice ne bi ma me ye ni ko wa hello yeah boy ko sam hello 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 ko sam good afternoon na pom to say nyame adome ho ya pa akoma mu nsam dwumade ni me pa cha wonim ramat hello me pa cha wonim ramatu yes me sam bada fini ka fe na me pa cha ko sam wen ba so ni ya me pa cha me din kan fra ye ko sam na fa ye me na me fa ba na wo ye no unze radio station you know we are there me pacho ya fre mira be men na me pacho enye na be ya radio station na wasa mo fre ya fre ye nkyere mo be na ade ma ye na wo kan sa wo ko wo fe wo kan sa wo ko die mel se eye ko samwa na ne bra no me ba se adani ko samwa na sa ne bra no me kazo nya kwala na me pacho me se eye ko sam wana sa ne bra no me ni ko sam na di nkomo ko sam ene ko fa abaya yi ko sam na ni abaya yi anyinsan ye ko sam na me pa no me ra madam me pacho ni me pacho eye ko sam wana sa ye ko sam ye me bu sa no no me sam ne bada da me say Debbie brother me pacho enye wo na me ya wo ayi ramatu ene wo moy. Me pacho enye wo na me ya wo ayi ramatu ene wo moy. Me pacho enye wo na me ya wo ayi ramatu ene wo moy. Me pacho enye wo na me ya wo ayi ramatu ene wo moy. Me pacho enye wo na me ya wo ayi ramatu ene wo moy. Me pacho enye wo na me ya wo ayi ramatu ene wo moy. Me pacho enye wo na me ya wo ayi ramatu ene wo moy. Me pacho enye wo na me ya wo ayi ramatu ene wo moy. Me pacho enye wo na me ya wo ayi ramatu ene wo moy. Me pacho enye wo na me ya wo ayi ramatu ene wo moy. Me pacho enye wo na me ya wo ayi ramatu ene wo moy. Me pacho enye wo na me ya wo ayi ramatu ene wo moy. Me pacho enye wo na me ya wo ayi ramatu ene wo moy. Me pacho enye wo na me ya wo ayi ramatu ene wo moy. Me pacho enye wo na me ya wo ayi ramatu ene wo moy. Me pacho enye wo na me ya wo ayi ramatu ene wo moy. Me pacho enye wo na me ya wo ayi ramatu ene wo moy. Me pacho enye wo na me ya wo ayi ramatu ene wo moy. Me pacho enye wo na me ya wo ayi ramatu ene wo moy. Me pacho enye wo na
One won't one call some now. And when you go fast, so send a pay. Baby, I will go no. Baby, I want to die. Mira, wouldn't you more shame? And to send you some of the enemy means me no cassa. What brand Nebra not down for Ramat Nebra not down for Nibra. Boy, no, Nibra, they say sisters and Konukwane Bema and a down for. Me ba cho wo ya wan. Wo ya wan ya. Medina social from Kobe. O se. Social obua obi ensi wo. Social FM. Nti ba cho ba on dey na esi wo. Mami be na ka so fa ne mami nem fa ne mami tina mami ben. Me brand and fan call sisi me de abanti wo so brand and solve. Na bro me kwami ni be free o yes ade we yo. Ya ni police commander kasa no pa yo. Ya police commander na case ni kodi ni nsam no. Ya ni na kasa no pa imira. Etinye se ewura asem no ya ka. Ya ni na kasa. Commander be na so ni nsam. Ya da na wan be di wan nsam. Commander be na so ni nsam. Commander be. Bra, ya da na wan be di wan nsam. Ya wadi case ni ba na tia no. Ya ni commander akasa no pay. Commander wan be ya. Me ukra me bisa na wonya ko sam kwa wona ni sam so so. Woni sam so. Woni sam so so. Woni sam so so. Wonya ko sam, minya ko sam. Ada no gina wo chan. Na wo did phone na mawo. Na wona wo kasa woni ramat awo. Na ka mo say bela mo ja para sen mo na akasa be ta para be be oh be na wo kasa ada wuru mo ma mi se wasem ma mi se wasem se eye wonu ya ba ena ni obi awo ekwan ya wode ne fa so ne wo ma ne bento ma na duro so onyimu madam wanyi woni obi awo utie me oba da to para to ni su na se die ti wo fra no sana acho time boy ne pamo me ame na kola ne da bonten no eno den de ade na wan beje no akla ni ya o mani man na mbeto ne twene ne so eye den na mbeto akla ne twene ne so uye bema papa wo kasa minimu but she bibi ye papa wo kasa minimu de but she bibi ye ena me so papa wa ba ne dan treating sa no mudi yemi o papa wa ba ne dan oh ma ja kra no ene e mo fa kra ne mra ya twema ye mo no kwa ma na mo de ade bo ntwe ye nda mo fa kra ne mra madam wo nchi so we fe uti me se mo fa kra no emra na okla ne yaro kwa me be okay o ma ja kra na ya da se ya ba ja kra na asam de na asam ko me je no kra na mo hwe ni bi ma mu njai ya da se ya baba ba je me pa cho mo fra lawyer ma me lawyer jira so jira so na tie lawyer jira so wa we jira so na tie lawyer ma mo fra lawyer ma me ye ni agro wakati no ade no enipa na ade na wa ya no mo nkyere mu kwandem ma hwe ade ye me ya ne se nipa na okasa na nye ono ne ko sam no me ya ya no obi Ghana hana yete ne sebi yanko suku kura no ne enimu mra no obi ntimi ho ne ba na wontimi me fa akwala ne nkoma wo sister se abra woni dem wonya no se ni nti na wo obi wo nadamfo na wonya ko sam nuampo wo ye ko sam adamfo na wo be fofo na be kire wadwen kase se ma ye pa ye mra magye akwala no tumi be na wo se wo ye sa
say kwa mo wia na na mo wia ne koton na na mo kokuna kwaji sikadura na mo ntimi for bata ya wonyi nsem so me nkron na wa wona ba mo se mani hunu nanim na wo sister sebi wo sister enwo wo sister ni benti me bana koma mi sister no so ni benti mama ne kwakra ma ne me senti wanka so obefa no wonfu na ni nhwe ne ba ne kwakra mo si da bi na wo bi hunu wo gya nche fafon se ko sam na de na wo toto enti obi na de ye wanka be ye wo de okay me da say yanya lawyer William Kusi ya ma ko be anukureni ewiase ya be de bia meka ye ho intimi ntoyen bra ye bra bom osuni atete ye da ye so no ye ne ane ye pe na aba ye so ye ne ane ye pe ade ntire wo sa wo kwaji obi ba ade ne komu obi wo ne nua ba no bibia nya me ase ne nua ba no ye frɛ ya wo gina o toto ayampia simply means say e bia akwala wonya ba nti kire se wo obedi wo nsem no na sebi o obi na wo mu obi na woma obi sebi se woni ba ense se nkofo obi ba se mena ye ba se memo ma me ohun nu obetuma ma ko obetuma ye ne se drama nyame ado wa wo mienu we die me kura bia me ni ba to adabro ma metimi afa ba ko nam de ayedai me de na ye me ba me hwe no aye no bibia akama ebere bia ohia se oba wo nche bia betuma fa na ko di holidays na bia wo de na ba na se ma fa ba no se me ni benti me de na ye me ba me ma me hu ne da enye kro no na wabo enye kro no enu wabo enti mako anukure na ade a omo ye no kesu entwa ne ntwa kyena entwa ne na entwa kyena baby omo se anope ni police commander kasai mia na me kasai o kire nyema mu nyina kire me se ensi kurobi to aso se baby koduru ye no na sa apem a court wo ho dia wasi ye to aso de fa ne be to aso na dia asem na fa ni agire ba ma ye din kati ho ache lawyer William Kusi na unsa lawyer for ni adwuma ide ebi kra no wo court dia asem ye gusu afre no ye nya lawyer ya de ne batum ne wa kire mo mra ne mu wa kire mo mra no emu mama kan text messages kakra me famfu me ni bra me I say NS Asare was say this guy on phone what do what tampa was say you are something rough I said who's a maker Samuel Mora okay Obiba Kwame was say it's loud la rock granite on also the diaba Solomon Kwabre fa was Maa Akos ma emra no enfono no kwasa memra no ebafunu wonom papa Kenraj was kokwasam bi stubborn was working with us ne koku bi no ya stubborn Mavis Prempo was saying because you are trying to arrest this guy first I okotre was say the obo me bo no kra ho nya shi said the ogira nche kasa kwai na ni gine lawyer ba okay. Hello, Mr. Comfort. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. Kwane na pom to say. Yada nyame ase papa. Yabano. Mefi I want to say. Me ba so e si kwani bonfo. Si kwani bonfo edu. Bonfa. Dabi yepe sister Comfort the akra ne won no wonu mom na mom modi ana mom frɛ no okay yankwa homa ne so yensa aka lawyer William Kusi ne no entwe nkomo hello lawyer yeah junior lawyer yam wa hamba akoma mu nsam dwumade so wa akoma mejo so mira na dwuma mboko de yeguso ya sum Ghana man nyameti ase ye nyina ye mu anti ye besoma mo men ya ye ne mu tran ye de la ya wie ye fra wa anya bone ye pesa wo kire ye emra ene niema bia ni so kakra ma wo meba ya baje no be ma no abaje akora no enfie mienu akwa ne sister ya ye kire mu a ye fansre no ne ye kire mu a sister no onwoi ti be ma ne so de akora na kwache ne sister no na be enfie numunie oba no ono ankasa wo akora no won fa nani
ehunu akora ne da wɔn so wɔn ma ne ihu no lawyer sign na mmara no ɛka fa nsɛm bi a ɛte sɛ ho. Yo, me da ase. The sanchi atie for nso. Wadi na woni tawu. Anda se oba ne bema ewa akola oma emra amom tuye di kan pa dum tin. Ene nkola ne tina. Aya tani komi. Nase so shumwa. Akola ni manu to papa. The video account be a remote or a third person. Now, in this present case, for example, the man, not just a papa na akwaje nkulana prima no. They be only the na juma ye, on over bit. Ya omra commercial akwana ka ye. But sans na so obano so over bit na na juma ye, on no woman no shani adadia. I'm not represent the moment, but Ghana ya mrane se usha ya bebi akura betna ya shedie ebe bo akura ne pa enti se umubia de ono je kura be bo ade ka nya de mom se una wajuma ya una utia school fees kilo na se uni ada aja do ya kura de dia mrane be person be ja ma me no wo na kata na wo no de tikaro kwano and the time upon our bedroom Kolana or no answer Nakomiano or Tumra technically. I don't know and yeah, when I was on Kulanita. There's something in Kuala Mame, Atene, and Yajuma said it. I know that's minimum. It's still Canada. I know the court weapon. I'm a Bermano at the movie. It's not even Canada with our fine. Na obetwa yankrafia maame na osem kura ndi man aja le me da se we no kura no wo be fa kura no se okodi akura ne birthday e di amano na owi a wo be sign the number eno eno wan fa na mabie mu no. Hello lawyer pa jot me nka kaza me se we no kura obeji akura no se wo kodi ne birthday akra na nya fie mienu nti be ma ne so ko celebrate akra ne birthday dia ma no eno na wo ba yi ne akra ne maame no amfa na ni anhu akra ne bie mu no me ba mo san friend lawyer ma me bie mu ahoma no ate kodru ba bi na lawyer okay na ye bo mo dia ne ye frɛ ko Sam ne sister no comfort or one crown na crown one hono ne phone adum bana no pa no ya ne di nkomo enti ye gu so a ye frɛ lawyer no asam na ba wo mane so bie mu no ye ntie de ne sister no e kan ye bi. Hello, so Sam. Everybody. The radio. But only Ramatu. Me patrol your feminine. Yeguswa ya pe ye ma me comfort ne no na ya bo e di achem okay ya mo Mario, I am an exercise. And I do. But I wouldn't need some cane. If I say, hello, welcome. Sister, hello. If I say, are you the patrolian at this time? If I say, I'm a patrol about or if I say, or you man, I want it, yes. Me friend, why we are a poko, make us free. Akoma FM, yes, make us free. Akoma FM, TV Braille, when I'm pass free. Me patrol, Obra say, the baby, but the hearing now on any woman, or no, Bahani. Or say, Akola no mum person will be willing.
I on there kasa. 5 years ni. Mo pese obehu nanim. Mo pese obaba be hwa akwala no. Onim ba bi akwala no ti sisi. E na wo de mo ba ha. Iti na mpa chwe ma frem. No asemi ni ade. Mba chwe. Asemi ni aboy no. Me pa chwe mi nya no iti na me frɛ wi. Eye ni nya no. Ni na frɛ wo so mo ya ma FM. Ani me se mo mi ko me na yenti no mi ko ma wo. Aba ya no. Wa wo eti nya ko bo a ni nya me ba the first and say kan wa. Yeah no asemi bi di nya no. E so kan nya obo a. Ni wa ye me e so kan again wa ka se me no. E de untimi nso me no madam. Akwa di ma temo no. Ye se e bia akolo bi na be so de hu no. Eti na we ka mi bia na me ya le program ntimi ka. Enti ya ekuro. Enti me sa mi nya me fe no a. Me ka kire mi na ba ndem ma no. Amena afel. Why? Me pacho where did you what I'm saying? Oi, abai why you me papa ma oh ma. O ma ni kan ti ma ka say o san say da bi mi se me tie free wo e ya wa ye wo ti a wo mpese wo be hu ne ba no. Me na ka so be hu no. Mi ja na kwa me ko wa mo kura mi wo mi ko me kwa yie. O me wa no mo. O bi ka so be hu no. Onu ani suban e na enti a ni nya bi ka so be hu no. E be don fa ni yin ko ye. E so de kwa ni nya na ya sa ja kola na aso na mi nya no. Etu dia na fa ni nya na bona na nya wa. Ya dai na kola ni ba wo. Yo, this one ni nya no. E na ni nya ndre be me. Bibi ni ko. Ya ja say. BBC ya na. E ni de ti o mo nche mi sa. Na be na we ni sa no bi si ye. Me sa kan nya na ma ka ja ase. Ma ka no ni ne mi aka nti na me fre on. If I show me ka me ko na ni ti ka sa. Me ni nya ko ni ti ka me yare. E ti ni nya no. Why say si am do number na ma no. So me sa ka no why? Ndabi o baba. Me say wadu me sweetia o de ma me no nkasa kaka. Why? Akoma FM. Hello. If I can you know why? Me ma so what you did you what? Me ti na am pese wo be hu akwala no. Me e ti am so be hu no. O be hu say. Me en ti am enu ti am me o no ko ti mi o be ti e mi phone. What do you say me? What do you and can ja me madam. Ni go me yari pa akwala that's no. Oba ni ma ni ja ko itu oba e ti ma ni gini tu mu no. No be en ti for. Akoma 87.9 FM so ni yane Sister Comfort and na etwetwe nkomo no ye pese ehunu sa no kwa akora ne won na lawyer asan aba homa ne so bi enti yane lawyer William Kusi enwie ye nkomo twetwe ne se lawyer na dwuma doso lawyer yes yo lo enti de na me kan se akora no kora no be ma no oba na nkoto na ntwere ne so ana se bia enye so oba ne ni ba bi ti na emom no be ma ne be fa akora ne se nkokodi ne ba ama no ene se wodi akora ne koya wan fa na ama bie mu no oni ada ajene de oni kwan so di akora ne komo okay ma me beti ma hwe ofo beti ma hwe na emom anya ade a obeti da ma third party enti obviously oba no so person ono ni akora ntia dia ono no so na akora ntia because ono wa da job e be no a chere so oni ada aje izo oni aba no de ma no lawyer mimi nya o ma won kwakora na mimi say ye je akora no ede no ama obayi a eniema bayi e na emra no behwe se wo bayi ewo ansa na yetumi de ne ba ama no no me da si am say adia akora bi ehia fa sitina adia bi akora bi ehia fa sitina ana ombehwe adia ma no ebi ni say sika da bi odibedi number 1 baby a obedano usually man be say ma me baby ta ansa na wa order no ti o mun ti se kru ni yire na se nya pe no bi ja wa de no aka se o bi ja wa de je ye order se enti ta bi o no te ma me no corner so ni baby a o de ankwale be ti o no bi nya problem because also you be out baby a o bi ti ma zen kwa nti de obe di school obe ko atade obe hye ye ni mu na court be no ma hye be ma no se ni o se mi ti ase na ma mi so mo ta de no ho bra na ma mi so fa akwa ni tran adidie ma say o se do na be ti aka school fees na be ti aka ba se ma mi ya juma dia court be ka se be ma fa 80% na ma mi fa 20 in that form we be take okay lawyer ne krakra no ya ne be ma ni di nkomro ka kire ye se abaye yi peneba no a wode na ade ba bra no na mom se wode ne ba ne kapreba
emma akora ne ho bie mu da kopem sa akora ne benyina bo akokora lawyer eno so emra ne kan sen ayenhye na asade so ohwa akora to ma no to popo court no ka se won ko anko ade a na so wantue rechina to court may enforce the law against him and you know onya ni trata o de akora ne kwa na asade se bibia akora ne hia papa no so o san provide ka lawyer nyame ensha papa ya da se womre no eye tight na so wapone kakra de amaye yensa womre pi nyame onsha opa so oje yeso amen lawyer William Kusi wayemrani mfo pa ena yete ne nka no obayi oni dem o ba bi tu obetimi ahwe ne ba enti emfa akora ne nkomo obi akora no yede ne mo maame enu nti se ko sam wani ne ono so lawyer wakofa no se wo motemenka mutie wo friend na mutie enti otemenka dia wo yonko lawyer akani ti so wo ya lawyer ene lawyer emesi again ye mami afia za wa se did me say mamu ni nkomo wade ne so Christabel man so say emotional network Kobe Eric Kobe wase wopese usisu bi o mani hunu because opese oboa eju usisu bi mani hunu say okoto akora ne twene be ma ne so mampa twenya wan koto na twene so David we ya sure Sunday me madam for kra na ye de akora of na dentan kra na me phone asay nti ofresi madam for ni phone so ti me na dentan me kwa sorry because e ho me ntimi nko okay nti ye pon church manwuru akwala na tade manwuru ne mpabo na me pese mi hu omo ana beji akora no me ana me de ne call o se me mfa ne mbra nti me ana me de akora ne call okay banye se bia me David ne brenti enka meto akwala na ma na nka time opam me a me da bonten that's all ana nka metimi de na man ba no manye Ramat ma obano otu ni din ana wana pe di ma no wantu ni din bo David me wo akola no me koye ne birth set no mo so onya after 1 year koye be jiska na me busa ne se edin be na me mfa koye akola no birth set na o tro se o de ne to ne sister na o won kran comfort obi agenti eno no ma me de ye birth set no okay ta akola na nkasa de mefia na na efre no oni edin bia ya brales e wo US o se o tie ye no sign hwe dwumade yi live papa that is good team nyame enhira wo ba no menim se bia se radio no kra ya bie ya wo tie bie kan bibi fan fra memu kira wo ba no na fe meti me yi from rem kan bibi kire wo ba no se me fia wo tie mi a o ma me ma feel me da me ntiminda ensu Ramat mensu kwanda mo maji mo adwa na won ka bibi nkira no wo se wa fe no wo ba tai wo da wontumi enna no dia awra kokra ne se wo se wo hu ne bai ye bisa yesa o maame wan o gina woni akra yi de ne sa kotene obi foforo so Ramat esu Ramat kasagu afidie nim na hweme pejawuti na pepo anim ya beboa o e ma re ho kra wate ti go so a wo de kan bibi kire no mame kan bibi kire no mame ya ba no kan bibi kire no e na no so kwai wo hu mame bi no se ne mame no first da me de call e ma ne ntokan ba na me de call agoko to o mo the second time a me hu no after 2 years no no mo busa say ne papa ni jira na boy ne sister jira ne busa say we ho se me mame we ho se me papa sister we o hwe menim sa on ka hwe nti lawyer ni ne ka che ne say on kona ne mame ni nti o betena me so na o gi me fun na o miamia so ha o so wa fe no mama me da me ntiminda eno hu nti na ma sisi a me to kakra na me kai nti aya me mpese me tena se a me dwen pena me ra ho anase me niam eye basanti no aya na me mpese me dwen ba ha me so me ntimi enja dwen me ra ho pa kwadem akua Pastor Julius mo metena se
And as Sarah said, Ghana for we found new love, we neglect old love character. Some more. Everyone knows answer. Arita Bonzi was saying. Okay. Pastor Julius. Marco. Meraho. Pastor Meraho. Another assisted you. Many are to tennis. Very, very serious. In fact, no man are Koso Krumhano. As I say, you hear now, you neka. If you say, I say, you be to say, Obia a bonne brow, person will take advantage of the vulnerable. Obi or fan say, Metaikas as him was a 7 previous. I thought that Obia share or baby. Now, what not fat, quite any papa so can. And I say, Oro, which remene, and I, I said, your dress in it. Marco, Swamp, I say, Obinam the baby, I say, what run on, I don't just an uncle. Obinam baby, not think who share with them, I don't know what them don't uncle. And Tiana, Obi Mro, ye baby, and Mawa Aquina say, fire na dear, and your papa, and I say, fire in the bonnet. But I said, ye crew man, a son, your man, because you say, Obi, and Lusugarka created because who shall know some Ramatu at the way. 7 years back, now on to say you, now you're younger than this. And who she, I don't know, and I would telephone number, Akoma. That was the second time I wanted to meet here. In fact, why I'm from so the telephone number, I am out there, but I know more Konya say, friend, the next time, never Pabwa Breno, or in Pabwa Breno, the following time, or in Pabwa back, I watch an Anaquacoda. Mamma, because why you're signing my way, you also repuno, so also bet you to repuno, you know, Yassam. But Nina, you are fab brewing in Emu, or farmer you wing in Emu. Nyinsa no kra bai ode bra kwa wo se wonye nyinsa ya wo anya wo dia na wo pesa obejima akos afedie yetimi gi akwala na ye kasa fa na bra kwa pesa de beba ko sam baby a wo hye bia na akos ye ba wie se asem ye bedi akira akosisi ye ba wie no kra ye ba wie no foton na ko sam ida so obedam ana so ode akwala na beba e nioma mienu na niema di ne ho ya pa ye ni na damfo na onam nchen no wo se kotre wo se de oto bo ba bom no na hunye mahisa wo ugina chen a o pai wani gina no ko sam na nkasa kura de o ye no kwa ne ye de na wo a wo ye adamfo keke ne wo mi wo ye ba dwe se asa wo na onima sam ka wo so kura fra wo horo so gre sa de ye de ababo ene wo ba be se ye wo nua ba ene ye no sanka be ode sa brante na oba so no ene no de se ye ni nua ba ene ye no sanka be nde wadamfo ya de 7 period se kanyansafo enyawo se obafena ka chese ko sam wonu oba akoda ko fa so ne ndakwa nheda antwaye se wanyima wonya age wo hwene kake wo jan life man na ko kina de afene se akra no so ohia ne ba wontimi kwa fane mana ene nya nhyehyeye obahwe akra no oba 10 bi opeso obahwe ni omhwe no enkanyansafo no adamfo a good friend ene aboa wotu hu ne wo keke wo oto hu de wo ye ho ana nsem hunu na wo de ye frefo so wa je afri ko sam nsem ana wo de ba ba gina ase wa je afri nsem na wa ba gina wo na ba kasa kire mako minim se watena ko nim de ba fefe de wotum ye bebre wo ba hwese ko sam bedam anya sa asem ye wie ne ka enti bebia ko sam wo biara ya to ne nkra ho on family camera anya sa akoma family ene ye de nkuku nkaka nyina ba to no nkra ho na di abayi no no adia kakra make kire ma binu se ushia be ma 1 no se for me number mami number no wonton hwe se wo mpe na wo hwe nanim ne suru a wo mpe na mempew emfa wo number ma no efi se wonton ade that time no na wo de wo number ama no de atosu mienu medru sister comfort ho ko sam sister ko sam sister enya potoriam eni etudomo enya potoriam eni etudomo memfa wo na wonwo no enkai wo na mom mesraw se wo pa sesei enkola esu enkola omusu Dr. Waichire heya Dr. God bless baje wo de ye Dr. God bless o chema wo ho kwana kwaje wo de ye ko na kwaje wo de ye ko kwaje wo de ye na meka se ramatu edi matam ana ramatu dabi o dabi wo bedi matam a wo bedi obedi watama esese wo die oda so ne dem na wo ka ho
yeah, fried rice no ne ho na keka ne ho na wo ka ho bi ana wo ba be so akora ni mu twe media me mfa ne ma wo media mo pɛ mo ba mo kokɔ sam ho opese wo je ne ba wo kokɔ sam ho opese wo je de okasa ne ho kokɔ sam ho opese wo ye de onkokɔ sam ho e ma obi amfra me onkokɔ sam ho onkokɔ sam ho wo aya wo ba wo na wo chamba bo so me nkoro wo no wonim se de yesi wo fane babra no wo na wo suso ko sam so se nye sister comforter anka ko sam ko de akora ya bra ne maame wo ana waje na fa ana wo de na ya wo ba ya ka wo yem ko talia me se bro bra Dr. God bless wo ho Dr. God bless wo ho Dr. God bless nkola esu wo ho obecha ubi ankoji wo bi ba mfa na wo eya sister come for so wunia ba keto bi ne wawo e na be ma na beji ba na koma ono ni sister kamu becha wa yen sha sa kwa se ontina ho obeka se wonfa adan na wusu ba tesa adan obi ba anya wo ba na wanya mo no aboso me nkuro na wobresa bepem sa mre wo se me fa ne ma no wadidi matem obeti asem o ka kire me asem ya o ka kire me obi ka asem ya kire obi kwa obi ka asem ya kire obi kwa na waji akwala na tena ne so na wa me ne so na ya ka bibia wo se an mo nko me fa akwala ne mamo mo nko mo fa akwala ne mamo ai na wadidi matem enu nko an na ekumie adan na wo mpese wo de ne ba ne be ma no rametu koba ai ba bia de be ko bia ye bedru na ma ko de ye kra ne se amanfo nim no kura na esese wo muka no kura no wo ho esese wo muka enso omusuro ko sam ne nabusua e wo krom ho e wo mampon ho omusuro omuse rametu abre ye na so hwan na ekobie na no aka ade na no kura asasa wo ka no kura ya se wonye hwan na emeka no kura wa asase we so hwan na mie na no na won ka no kura eti ko sam sister comfort way and never akura ne bra yayi akura ni ko sam ho akwala no oni ko sam ho na yafra ko sam wo na akura ne wo ho wo di akura ne ba wo ko wo ba nyina wo mampon he ya fa akura ne bra yayi nyamboa wo china ko fa akura ne bra yayi na yanso ya adiem na nya sa yaji wo bi ba ye ne yie yanyi wo bi ba nsa no eti ka wo pa ne papa mu na ampa so wo be fa akwala no de aya wo ba aka ma ne ma me de nani ebe hu na akwala no eti fa akwala ne bra yayi wo china no pa tututu o fa akwala ne mfiri mampon wo firi nkran ya ba mampon wo so wa ba yie o fa akwala ne mra yayi na ye hu na akwala no na ne ma me hunu no na kwanya wo ma me pa so de ne fa so bia no o de ne ba fa so wo ne tena yi a ko no wo be tena yi eti fa ne bra merase papa painti fa ne bra ene na ya Joseph Abuajeje Italy ene wa biatum wase wo sha no wo she yani akase na Joseph Abuajeje okay biem na Abuajeje otie otie pa na sanso she pa o she Kingsford nso wo Italy wa wase wanu de wo hunu ye pe no se ne mebo modi abobo amane ene wo group no ma akode ya opon David Isaac wa wala Pastor Gabriel Dennis Samuel Figo Nana Yaw John Kofi Badu ene obo wo no nyina amane group no no se ye tie mo den Kingsford obo adwuma Kingsford Italy obo adwuma and adoye na me ndini ho agro kra one day yen sister audio bra me pa yen sister gift you so ko wait ono so hwe life pa na yen bo kakra na fe me mfa me de nto aso ma ko na em se me bra no waka se Erade ya adom a ye nua ba na asem na arre ho abodua e South Africa to se e pon a yenhwe na omfa bibi mra be boa ne kakra tinyame nsira no se wakai ye nua e ba no pa ye sister Mary Jordan ono so hwe wo Facebook na afi sister Jemfu a
we police ni central police station ni kunu so ye police be kwai division wane waura you can say to you entity wane if no usu Rollins so hwe pa Mr Collins so okay and afi map na my London ono so hwe yes of Mama Teresa US or hwe life afi enu be ma Sam Tuga or Techima Teku and afi junior condemn no Mama Doris omo hwe pa na Kwame Ahofe UK afi Sister Vivian Candy Fashion omo nyina hwe yen kombra na yemfa de aka meto aso Sister Josephine ono so hwe yen bi sisia anti Erade nshira omo nkoso mo yen sa my bi nso de ba o se fe na Nesta Pia Dankwa o hwe free Germany Bremen ono so Mr Pia Dankwa Erade nshira no my fiance wo Kentucky ono so hwe nyame nshira no okay Hajia Rookie ono so hwe yen okay ejani nshira mako asem we no enokure ni enya me nwanwa say Pastor Julius akasa ma fi bomb nyina o bomb chese unhu mako ye wasem bi wo wa on se wan hye wo ho so a wo be kan de yenka so eya sebi mpreduasa awo enough form awo na form akoraketwa akora onyinsen ye no wo mfie sei ono ankasa enyenyinsen papa bi no onyinsen ye o ye wonyinsen a enyinsen a wo bema eta wachi sofo ade achi a wo to fruit brew wo be wi apo wo be di kwadu be ye wo drinks a wo do ye wonyinsen a bema de nse to fruit so na wo hwe se ne nsa ne nam so wo de uti to ne na so eno bi kra na beka se bi enye den na kura we nyinsen fe na akape nyinsen akape nyinsen ya nyinsen wo suni avrehuwom satam no ne sister kone samre no woni wiase yemi se sa kura nyinsen ya brebebre bo bre no sister kone wo sei na ba mu wo sika dodo sei na ba mu ekwan abrante di abaye ifa so kra no chese eye konbone wontimi ense dance ne pe eno kra no lawyer skebusa lawyer nkobeka ho asem eno kwa wo se ye chew eza si ye chew ekwan ofa so woni die o repo no wudi mpabo ne ko da no wudi bebe ade ne ko ye no wo se wo ye obi adwuma nti site na wo control ko ja site to ono na bien se ye ko site de boni bi animo not no we say wo dem na ade ne ko na ade na wura dem se won tena se na afa obo hunu se wo de abon so oba wo de ye say be menya do oba wura dem na wunya de bon so oni anwoden because oba ye mere wudi wo nan asisi na betri so eni nyina na wo sa police fo chew akra no so nkoyingu nyinse bae wanyi engu waye nkakra no wawo ne ba owo ne ba wo se me pesem ko ni birthday ma no wa ba beje no enye bone okowie fa ne brai afede wo sister sebi mi ni benti fa kra ne bre me na sebi fum so ne apani kokko fum so awon ne apani kokko kotare so awon ne apin kunturu kotare so ye pin kunturu wo ewi ase nye sa ne yetena no se wonni bia enye sa kwa we so no so fa ma ko me nan kama dwen se wonni bia abaye wa wo ba ko dada ene bo ya beka ho mienu wonu kwa ogidama tu sere onyeni wa mobro ayi makura ba ko me se makura ba ko na mako okonyi nsen ye no wo be 15 years ene o su ye na we na ye nyina jampa bompa sa na ye be so be bo so time no so ye mame ye ne ko hospital na afede ye sia wantimi ango akura ye afim ma ye dini be fie na otwe ba ko ye ko fie na ye se Akoma na ye ne ko yuto ye se ko Akoma na hyeden no ye duru wo na ni gi agie no na ye ko ye ni sie ko so no wo hu mi a ho na wa mami boza o de sere na ehia o obi a ba wu ye be o se ba be na wu me ni nya me de nya me ase pa ase cheze okona ase asore se ne bana wuo cheze ono mbofiri mu nyinsan nya ri obetima hwa akwala ti nyame aye na dumo se bon sama aye na do na akura wanti mi anwoma wakamu a wono okona ase asore yanzu ye di abraho na ebehia na kwan se we watu we nyinsa enema mienu enti menane se wa frene se Raki o mani ye mienu mi so hu se minya bi enti nya hwe mame ba ko na me ne nya dai enti na we nko bebose se wo kan se mu eche Raki nko bebose otuminya brako hwa akura yi kama enya onya access to ne ba no enane se onya akura nete tembia paso be hwa akura ne bi abra ne be hwe no ana se wo ba se me mfa ne mra akura nso for holidays am de ne be ba enkanu ani a peaceful way now what you me be wi akwala de ne kose me mfa ne ma ne mfa ne machina de yemi ya ne se wo frɛ kan for na need nkomo was frɛ Sam
na me de minimu ni asem bi aka me de sam na de ne bre me wo ye kromfo comfort wo ye wudini so wo kwa asori agyae koni e so kwa asori agyae asori na akoro na wo mfata so wura so dem wo ye kromfo awi balao comfort awi ojolo kromfo na ka wo abadaya ka be ka che se fresam abrawunim sakra na wonne te no enya wo ba na yi wo bi ba nka wa kwa na be nyansafo se maame sesem mpeso bi ho akra na mama kwan mete ate abra be hwe oba obi entimi nya wo hwe ko wo na wo wade aka che se mo be frem ya mo fresam na sam na de ne breme me de aso de na breme wudi need sell adwem boni wo tirim sa na be bo wa brabo entimi de me di tu maafo na maka che ma se ye bo wo mudin dodo Akoma FM Akoma mu nsem dwumadi e bo wo mudin dodo enye yanko emema ka wiase pastor Julius de bia ma adai timun sakrada entimu de muntumi sakrada ema muntumi sakra de bia ye mumudin de bia ye so radio bia oba ye so radio bia oba hwemi ankasa me manager Gosway Gosway metal wese ko nkranza so na de owe mi be nu oka wose enem so ba o me se besi maso ebesi maso na kwa me ka comfort wodi ase enti mesra ma eni brebedi amama yentimi enta edi ntromu no munyai eni brebriye ni wana mo se ba wiase ebi ni brade ma ko na menwie sam se enne onhye no so se wiase abade ba abre wa ma obi e ba kokora ma obi so wanyu obi a ma kokora ma na oda ache obeye bo mpanyimfo bo nyo so wumafo enna na wonyini mafo nso enna sesie na o ya brantie ne okoba twetwe trato na to onim se wawie won ni ngune maso na wonyana dwe se won hwe ne ma anaso ato ne ma atwe ni sisters wa ye okay da ache ena obehu se wa ye mfom so be ma ya wo ye nhwe ye ma ne amie ni nko ye ma ho ne enye je maso na wiase ugigi ba so onyini che ne enya asese bi ye de na ibutu ma god away emwa why am I you papa because this nonsense cannot happen to me at all we good pa waka kon shire ni suma ne highlight enu aya Akoma 87.5 back when some jumadi aswa enamaso egusa da mutie ayire sabanta e wo fidua yi emu kondan wa huhuru na na kwa kokwa huhuru na pastor Julius ono so dey through some na kwa watu bom wa huhuru na to bom ma ko Mr. Frimpong obo abaso pa was say all the free Italy na eba was say Maa Akos we support 200%. Well done Mr. Frimpong Joshua Poko was Maa Akos mention my name somewhere my body wa mo hwe mrebe mo ya bo bia din mo ya no mo data isika no akwai se hunu munwi wo hwe no ani ase produce ya me nhira mo pa na Institute of Business Management and Journalism so ene say ensentredwuma no wo be se wo hunu ye na hunu ye yie nyantoto papa so de a ene na IBM nche July 2021 admission no egusua ekoso na kwasisa ye ne binie HND Communication 3 years, HND in Journalism 3 years, HND Radio TV Broadcasting 3 years, and I did share you myself. Who got chance or and went to be so called remedia. Baby, I hear remedias, Papa, IBM and J, English, Math, Science, Economics, Social Studies. You betcha one word and a chapraco. What's down for Trebium? Now, Shannon, so entry requirements in there, and yet levels in levels in SSSC aggregate 24. Was a aggregate 36 matured applicants no O level 28 years and above Mr. Wada ubetu yaba na just waba gentity here any mekwa kase a was otumi eboa ni adwuma no etimi di mo no wonu nyina do one stamp no etimi yen so national service there sure afi yaba attachment enu so woni help enu ntimi so bra IBM nje city campus e wo kro from your basic FM. Yes, I Eben MPP regional office. So when you could senior high school, so your new campus no ever a month from by a month from hospital by Cassie Road. Farms no 100 Ghana cedis. Mr. Shannon so 2nd July. Your 50 years here is handy. Fresno 542 170 510. Number forms nibi 0542 170
510 and 0207 224467 0207 224467 ofrenia ya bajo so agria Alaska po Alaska G odo de wallpapers fefe no kama no e de aba na mesi wo fie ho ebeye ho kama wo hotels ho ebeye kama wo studios ho ebeye ne kama ni designs no efe yie ye kasa de efa na ade efe eye Alaska o Alaska anu ti bra na se kra de ya tete do eni ma ne ya tete do mese se ofa Alaska ho na ko ba bia FAK wallpapers na benya enu ye fake ye de Germany Canada US Spain France Italy Denmark Sweden and what the yakra original wallpapers enzo tape afi bon design colors no na da so gina enkoto bi wa ba bi na eni gina na ahoa mesrawo Alaska Star Enterprise bomadiana bra na ebeje wallpapers papa wo be hunu ye kira kwanyadum yana boss of the shonimu ya by Prudential Plaza friend 0554114878 0554114878 and 0268419596 0268419596 Alaska G Alaska Po Alaska Kuru yo ya wana benya original wallpapers number 1 ato Savior Foods aduane papa enuro womu na ebo wo ho ban ama wagini ache yie eho na kwaje enuane papa enu nti bra na baji waduane ne Savior Foods mesa wada ebeba ho ban free diabetes ho emesi ayareba mbo atrema yesra yarsa bokiti mo enu nti umpesa yade bia beba baji ne padua na kenten so ama me ne wanse wonu yade Dr. Savior frefro bra na baji yaduane bi aduane edro wo mu adro aduane wo mu ene ye kanfo de ama wana wie edro aduan na desayi ene diabetes yefru yade ekuro wo yefru osa wo minimu na chese ehwa ye dry bra woda na dwa wontumi na wonam ya na age wo so akonya woni paduan so akonya sisi yade wa ye se robot wokoto ne ampagya se okuntru wan waka wani su yo wisi bema wo bema no ntimi nyina so media maka o so ya bema na wo bema no eye bogom a wo emo bo enu ti bomade na baje Savior Foods bedi bema ne beye yire nche entini beba ho wo de bebo adwuma ema no pede ye de shem wo mo pede sesa gum mesa wo da wuja nan wo bre wo chima na wo kwa wo nyina twetwe ntintini wo nya Savior Foods wo yamba gono wo nsa no wano ene sheki amesra bomode na bra Savior Foods aduani eye so special ye nto bi wo ba bi age so Dr. Savior na kache friend 0577 201 495 0577 201 495 and I say 055 57 89 698 055 57 89 698 ofra benya nakia and now baby tankas one baby because oniba ebi be ye be fra okrawa na wa se wa fa baby no de ahye ni nachi toy no na de di rough wo besu me yanka wo yam ko ta kan ho eba esu fefe esu Oruma Fertility and Specialist Hospital ntime sewada bomadia na bro na bajoba bomadia bajoba wo otu enter for na wo miensa enan enum obetumi wanu awonkono me sewada Oruma Fertility and Specialist Hospital ya chaba enu tibra oba ne ti aboboa no osu bra na befo ade ko wasu ache wadi awrewa ache wadi abobu ache sese wo besre wo banya bane bia agege no wo de feeding bottle basira no Oruma Fertility and Specialist Hospital obabo pampers ai akra no wabagege wani wabesa mo asre wabekasa wabawia ni nyina no behunu bi wo fie oni Oruma hone de ene na boni ne kra wani wiase wo so no do obeso sete ana hypertension diabetes stroke cancer waba bema na enya wo bra ye tutu ase deku na ye screening ni ehunu ba bia yade na koyinta ye wo mfidie ye nei ye de hwe ni padua ni mu ni ehunu ba bia yade wo ene edukra ye mfama nom wo be hunu Oruma Fertility and Specialist Hospital esuabu IPT Junction ye ben esuabu fitting shop free 0204 227 858 0204 227 858 and I say 0269
987479 0269 987479 yɛbɛkɔ ahoma no so number no ɛyɛ 03224 98035 yɛtwa yɛn ho aba sisi a dear Prakope, Dr. God bless. Wawadro or Saya dear say, a banner bibidroma on Nissa so Ghana. Obama Moyamre, Esha, Anna Awu, Asmayari, Anasa stroke, why a Cassiado, any adie, a Tayadie, Anasa and Queen, and Naminarwa who do in our batinete, Sasabro, Anasa Kaka, Hunamanin Sansa, Anasa wo low sperm count. Dr. God bless, Eba Sawayadie, Wakwampo Abawo, hepatitis B, any cocoa, Dr. Sabra, what your drobber count that crope, one more pair, I won't put your onyo kaprabampo obemma obasisia adebakwa doctor yahwa de pa eyekuro say diabetes kuro ana ekuro bia for the doctor sheye enam na djuma panti dodo na abone mrane se obeba bra omma fa wo yade ekọ won charge kase nso obewu Dr. God bless ewa asokwa TV3 for na ti hwa frɛ no ewa 0243 641860 0243 641860 Dr. God bless udi ane wadjuma efataw Japa Roofing, I work quicker Japa Enterprise at the ultimate premium long span self lock number. And Chelsea Papa, Emma Ahutoswa about Dambomu. Japa Roofing long span self locker, your friend ultimate premium no a papa. Nana boss so the Edda from Sabra and Tiano. Sa what the bow danswa and fear to pay na at Tidiati. Japa Roofing, I want a dear near, yet the board danswa, your papa, I send you just an imp. And it is a sorry dang, and cra, and Nasa Jumakobi. But what they say, would you any better Japa Roofing? Asweye, Japa Roofing Erotas and Air Strong Crew. What the bow danswa over 40 to 50 years, na at Tidiati. Nayan Sano Juma F say, ya redare our Adam Bosso, free transport within Kumasi, free estimate, yama 5% discount, our Niama Obatoso. Ube Japa Roofing, our Tafupan Chrono Contempono so. Bonsomu and the Kodia Jansin, Fimfi Hope. Frawon, I was 0504 888830 0271 322152. Japa Roofing, quality assured. Doctors at Dawson, now so dear Nimonia Tina dear Prakope, Dr. God bless. Wawadro or Saya dear say a banner bibidroma on Nissa so Ghana. Obama Moyamre, Esha, Anna Awu, Asmayari, Anasa stroke, why a Cassiado, any adie, a Tayadie, Anasa and Queen, and Naminarwa who do in our batinete, Sasabro, Anasa Kaka, Hunamanin Sansa, and Nasa wo low sperm count. Dr. God bless, Eba Sawayadie, Wakwampo Abawo, hepatitis B, any cocoa, Dr. Sabra, what your drobber count that crope, one more pair, I won't put your Udruha, onyo kaprabampo, obemma obasisia. Adebakwa Dr. Yahwa de pa, eyekuro, say diabetes kuro, and na ekuro bia, for the doctor sheye. And nam na juma panti, dudwana abone mranesa, obeba bra, omma fa oyade ekọ, one charge kasianso, obewu Dr. God bless, our asokwa, TV3 for na tiwa, frenom, our 0243 641860 0243 641860. Dr. God bless, udi ane wajuma efatao. Akoma 87.9. Akoma 87.9 FM. So enema sugwa mutie Akoma munsem. Jumedie no ena mutie ne say yakwa line so na fe ya ne ya frefo atwetwe enkomo na kan hu say Kings TV Osekrom TV Spiritual TV womo afa no live mebra bi ewo Australia o we are still leading. Comment and share and into we like it no comment no wa share e dia mama nyame show bemena yemo UK ono so etie pa sana Desmond Jane so abiem Vincent so ahodwo abiem Lydia so ahodwo abiem sana opele o Santase ono so abiem yakwa man semra hello Abuzia Pato Meso mabiem Barika de sala Barika kade yadi ya na abeka odi ka uti abo e ba bo ohoro mo no awuzia amentia oda Magnus bo so no so ala kwa ono wa you South Korea o ze wa ya najo anke so wada ba still na ala kwa da so no so show ala kwa me chia o pa o ze ne ma beta kone pastari ene pastari birthday parent nyamisha pastari Tinya bare dia ne kasa dru ba bia
yɛde ne ba bi gyina hɔ wei yɛ hwan ɔsɛm papa wei yɛ hwan na waka wei yɛ hwan na waka ebi ɔmaame so no onim ɔmaame na mmerɛ hɔ because nanka ɔbaatan deɛ ɔbaatan wuwie a yɛde ne ba to ne so ɔwuwie ne yɛde akora no ato ne so ɛna kyerɛ sɛ nanka ɔmaame me mɛsrɛ aberanteɛ no baabi ɔwɔ biara ɔne ne teta no sɛbi ne sa no ɔne ɛdi nsɛmfo no ɛyɛ ɔno na ɛdi nsɛmfo ne na ayi ka no bɛn ankasa bɛbɛ pasta ɛka sɛ deɛ ɔto bɔ abɔ no no nyɛ asɛ wo a ɛka sɛ deɛ wani gyine no nti mɛsrɛ no ɔmfa akora no mbrɛ ɔmaame bi ɔkaa sɛ wafe akora no hwɛ sua no ɛdi akyire so wate aseɛ na ɛnɛ platform no so no ɔmo sɛ emotional network nti ɛnɛ emotional topic paa na ɔde brɛɛyɛ no ame nkyerɛ region Nigeria ne kɛyɛ bi ala biribi abɛyɛ fa wae ala ko a kɔsɔrɛ wode wia no wada yɛda sɛ hello Maa Akos yɛmo aba akoma mu nsɛm dwumadie so megyemo so ne wapamfo ne nyinama barka de sala barka chale ɛnyɛ chale yɛnkɔe mewura ho pa meteke mu nyinaa meti nsuo ma mia bɛyi ma wonya bɛma ni taxi driver so I'm post office to Akoko first but I'm going to answer and you are still be there another day mewura ho papa you said the name you can do not be allowed to do big now you go in when yeah I tell my man go to before I'm mewura ho na ni nya ba no enso your friend of them officer when you nya ba man ko pa and na na for so wo kwa ya papa we ni nya ta ba ko kwa na yes it is a bra e kwa don't pretty obey your paswa video one that you say tell me before or you are telling me that me kwa na kwa ko kan to why you say I say well so ko what are the best of our one time faster and because I know you are crazy bu ya ko ka so ba je na ko mani nya ba say and somehow medase and somehow hello Maa Akos Mira barka de salo barakadi Maa Akos we dey wa oba wa dey nya Robert mga se bi kochu nkuransa yo Robert manenkwe Maa Akos me pato me nua be ma no ene me nua ba ndi se wo nua be ma no wagimi a wo ba no so wagimi because me say wo ba de nka nya obo nya se kakra kire se obi a wo ni bo wo na akora na bi di ho enti se wo nua be ma no kura mfa se akora no bo hu ni maame a nka oba de anya nka ya ma akora no hu ni maame na se wo mo sita no kura pa na ma ga no kura hu se ane maame akora gidi me kunu ni si se we ama me hu akora ni de bia di problem kura se da eni wo na o ye customer re bi no so to papa so no lawyer kogu ampofoje bi on so de na na ze enkwase fo mi ensa na aka bo ma omo ye sa no family mi say ku beduru akoma number 1 akoma ni de Maa Akos wada wo ma o ba fo so na wa akola no ifinde kapma kire de ne ensa ka akola no bibia ko yi ama mi che pato bebre me da yes that's papa hello yeah yeah Mommy. Sorry that away. Star boy. Hey, sorry that boy. Hey, everybody ube kumio. I'm not na fuma so chiri kromo fo awon te san nyamia da ro man pani bone kro nya wo na mo so e nyamia duma ne ka chiro mo se barikade sala barikade e do be dia frame ya ku no ma je so nam ari je be ja fo nya na se aduma mo bo no ano wa de me ba konde mo ha aya ja da ma me na ka ka me kan nya ne se empani fo ka semia to se aboa pumpuo tabo pumpuo ono mo na bo ono eye nsuo na so na we dey scratch abo pumpuo we na eye nsuo o na bo ni nsuo na so na we ko se nsuo a o dey scratch tamo ba na ono ye yire na pepe no no ba ma da ya no mbom no wo akra no mbom no ono mbom ndi na ba no wo hu no na ono na akra se wa na ono no onye we ya won to lu tuli de tubu bora so pe pe mai mu no
onya no ono mo ma dia kan say me ma hu ne ango hu ne tira na baba wo na anga wo de abrabo mo na anga wo de who feels you out to feels you out down na so ball life for the year and the market here and people will be about there no I don't know the one de and now the one de so I just come and say and send number him say you know you are man akasa and you abobi na tiaga na ga beli kamara ke tampo abobi ana ate aka as a beli to US and go back ke tampo we mu what is here and you man want to go for and I mean you are man down for no and when you say the what to about to take on you who say the idea how it when it who be my own and for no who na ke you and go be there when you decide you will you balance you decide you will do you don't know be ko wo yes you mo we money who ne ba and go I and for no that will do me about na FM about cancel akase Medas papa cancel akase hello Marco. Good afternoon. Good afternoon. Bakade Salah. Barakade. Dini baby afrefri ni enko. Mpacho midiani Joel. Ahena makoko me na mkase free. Na Marco mamidi ka me nko me amko mpai pachi number 2. Ahona nkwanje kusie ewo. Aya Fireway Ministry. Pastor Michael Entry, Evangelist Michael Entry eda no founder. Na me chebusia for na Fireway Ministry members. Obia no chairman awie. Na Marco ara ho samo. So awie yaru nyina yaru obia wo ne ba na obi so onwo na ye di akra na ko sa na ka ye na owiate. So na ni na se le mane ni ya ba se ebi onyansa na o man tima ho a na wona what bata mo so da bia na ye kan se o ba fa dan for a hwe dan for a obetima aboa because hwe dan for a de na dan for na o peke ye na so bibia ni litiri so nyanse bia te litiri nyanse bia ni litiri nto mu nya support a obetima obi betima tun for te ni sei so wona o bata o hu na tebio nyansa bia so wa ya ji woni so ama wi ati yina se nyansa kwa ba ko kra ni hon ma kata mai ntina ntimi yese nya ba ni free ma waje phone na hwede watoto papa so na min se bedu Akoma FM min Marco mutimi ye konembo ho team ni na min se mbetimi aboa ama bibia. Hello. Good afternoon. Good afternoon, Bakade Salah. Bakade Salah. Wasi Mena me friend na wo se ka so ba na. Okay, see yo. Ba me di ka ba do obi a me di ka tro no. Sa de obi na wie ni. Infipa ne chon fa akula ne ba ne mre no. Na de to su mi me sre milia no na me ba no. Onja abotre. Ebi ase awo ya. Bo so mi nko akonto da ko pa no ko awo account. Enye yi. You send so nya abotre. Na odene baba. Why? Yamen kanu. Yada spa. Hello. Hello. Good afternoon. Bakade Salah. Aleka do. Yankwa, we didn't baby free. Na kavana na fu from South Africa. Na do jina tiro say, do bia hu nya hi se do jina tiro. Do bia hu nya ma hi se do jina tiro. Ono tam na o ta kwa na o ri fu na kwa na yin ya na. Baba fo ja ifa. Na ona ji fu na ko ta ko ka fa. O ja se o so mo ko chiem ri nya gu. No ansa na ma do ma ha nyansa. Ma o nya abotre me mi se o ma na ko jo ba ka mi ama. E ti o chama na nya na. Why? Yada se papa hello. Yeah, good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. We didn't baby free. Uni talent. Honorable. Na menchi Akoma tifu nyina mo se peti pom different angle edu ba this time na uji waja aya na kromo nyina talent different angles nyina no obi ada nyame egu so eyo kese
Now, only maybe, say, in someone, maybe you will go in some ha. Can you imagine, say, or Papa, maybe sometimes, or wouldn't you, but the year, I will say, your father is Champua. Now, if you want a bath now, one that can was upon the idea in here. Open put the wedding, okay, in gray. Na me do my ye etuyi na o di ade aboso e fa ho ben e da so ben me tia ka mo fo ni na me area mu no en ye di party day e koso no barka de sallah ka mo ni bia wo asata region hanu ma wo di sallah en de ko ya fam tre a me do tia gu no na me wo tia di jama yara se papa hello akosi abroni nini abeme mo ha me mo aduma pa me jo so nabo Honorable Nana Yauni, aka Sadiki. And now you have a cousin that go for Shram. I mean, Chia, where JB Danqua, or some papa was doing. Minyaba, the cousin said, the Maypen when you were bread papa. Anna, the Maypen said, can I come around for Banoso? Monsieur, some years from everything going near Bonnie. Because any of us said, Okodu, such as a hero. Onya be ma number no abusuafo no afra so munya be ma na nka nche wo mti wo mfra no awomra wo mbega no wanu agidisa wo ba ya no so na nkakra ma no eba ne mo be ma ka so wodi ni baba bi o de ko ma ni aba no awana ni aba no mistake ba ya se akona be di mi nta ya che ade nta me nko hwe ba no danka me so mi hunu kwa fa so nje di na bra me no ewo mistake na ma amene ye nka bi jasere de Mamma so why are the or you feel sexual? They are Sunday muda. No baba we and the what there. And why are the pa? Yamisha papa. Yamisha papa and hello. Hello, Marcos. Solomon, you touch it over so. Yes, hello, Balka Zala. Oh, so no. Balka Kade. Marcos, and now you have the former muscle. Now, Tiala from the money, the Tiala Paramita. So, Marcos, Ghana has a Ghana company for the because Ghana for money for almost 70%. Almost I think Ghana for the process out of the year because the plan with the manufacturer, you know, the Kia. No, sir, but you're going to have almost the and the other mama. That's what. That's how we know. What just an emotional or something. So, no one can say what this woman said, hotel. So, I don't know who are Franua. Well, no, you're going to start talking about the bar. What a commander. Tell what you do, but no, I'm not from over here. Who are we going to do? I didn't know you know your own, your wedding, sir. My father doesn't know some. Mamma, go to the hospital and to the other. Now, I'm there. Or got another one. Or you say, Father, or some other general. Such a Cassapa or some other general for town. Or 10 years. I want to lie. If you fuck with them, I want more. So, yeah, I want to go to them. I want to go. Mamma, that's it. Yes, that's a papa. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon, Marcos. Bema na within baby free. I shall be beginning and not be a mistake. Bema na manenko. Marcos. Okay, no. I'm sure that we and the girl has to say a Bema. What is a Bema? And I don't know, but I found something nearby. Na homa no hello hello wona no wachiri pa nti kasaben fidie no phone no mame ya mfa ofofro hello good afternoon. Good afternoon. Eba chodini baby free. I am going to oh, Bama, not money. No, I'm sorry to you on the mouth. Then I'm the mommy. I go back for I'm the mommy. Okay, let's
Junior na akra no anya 23 years. Ema no so mo bi ehunu. It's not that we do of the time we have no number. That's what I mean. And then it's the Friday ya be ma la se the ho akon so so. I told the maka papa na ba bi. It is other man man bi to buy it. Ya da se papa ye nua be man frefri Italy nyame ya dum a ochina ya pe line bi di ama ye nua no mo wa brochire no mo betimi afrɛ de asiso no eno ye 0243 114497 0243 114497 eno dia ye dia to de ama mo eno no Ghana for the mama friends no so modiano edos 03224 98035 yadia 03224 98036 yadia 03224 98037 yadia nemom 0243 114497 de yenyai ema yenua no ma wo mo amonane na wo mo efe insisa line no eso menko YouTube na memfa kakra free ho Lord G wono ehwe yen ewo YouTube Efia Sweetie Beatrice Mensa Rondon Gogostone 1 Regina Mensa wono nyina ehwe yen Nora Ofei womo ehwe yen ewo YouTube no eye Akoma 879 FM Akoma 879 FM aya na wa subscribe na etumi abo akakra na yebre no ayebe pastor tiewa yenko akosia Collins o mampon no so bi awabiemu pastor meba mama fa line we ntu dwansa okay mesra wo how ti say yenua ba yi how bia wo menyimu twenyimu adoa wukunu wo yire wo mpena wo boy wo girl wo mame wo papa wo no wada wo papa afa wo dia story no bomodi ane fabra ya ba ye fabra ye be hwehwem ni ade amaw enti oha bia wo bia no bomodi ane free producers it was 0246 824549 0246 824549 and then 055 3672 055 3672 and then 0246 903987 0246 903987 said you will be the diaba na ye solve ya manono baby wo bia ubetumi afreyen ente sanso abrakoma yewo askwa yene mo ene di hwene mu pastor akosia anti afutu a me de metu Ghana fo nyina ne wiase fo nyina se ramatu de on de one de aba ne de na ye kan ne na anya futu so mafofo ma na akosia na wiase ayehu adeche kra enne nipa bi aba wo che wade a na wayera obetimi de body to o fire na wadane ade foforo enti sanio ma no moma ye hweye na nkola ba se ye ni di sanio ma na chi ye mfantu ye hofo na ebeboa ye daache agree okay Kwandem Marco omo guso oso no Pastor Alex CAC sofo one ne re o se na wife no pamade wo trade na ono de minim ba bi owo enti sofo Alex nyame enhira o se wo Facebook a wo hwe sisi a afi elder John Manu ko asoro Church of Pentecost Asqua Central Makeo Temple ono nso elder so se o hwe en life Ewrade enkoso nhira na de bia amonkoso ane ye ntena na ye nkoso anso enye ne papa ema wo mu na enim se Akoma mu nsem dwumade ne de e de ma papa nko ana ebebre omde bia eye Dr. Felix Edu said down so US onso so ehwe ye ne afi sister Georgina bronze jina obi kwa so BBT church ayewo bronze onso nyankopon hira ne pa enti em say de wo wanu nyame adom a ebekọ so awe se oba no ekua
na mantika wo de wie wo de no onye yo ye be say akwala no betumi na afutu a pastor kan no na me koso aka me ba na mani abre girl rack so rack ya say wo ye den na wonya be ma no nipa nye enti na o se me magi ade empabo onim obi ade no ma mpabo a woje wonim obi o che wade ade na wo se emaya ne bi ha dwene ma se ye de ka na mu yi ohu akaso wo ko aso wo chinchi wo fichire nto kakra na aso de se fa na so aso ye ko bi kura timi ye san bi ti se wagina o mako wagina o pa o bata ai no aso wonyina aso de nsa fa na ni hu bi wo style bi strategy bebre wagina o pa o private car pa wagina o pa aso ye ti se de o ye san bi no omo ha dwene obi ba no ashada no wadane ne to kakra no da be twe kwam won se mo de kire ye sade a ene fa be wo so o ene fa be wo so ye ne mfa nwa ebidi be wo yo de wo no enti Labien hotel pechi number 2 in fact o ma bie mu nya asem ke to hotel papa eno no afa Bugji printing press e bo kutwi masalachi ho a ono so aya ade afi Boat at 32 Enterprise kutwi ho a Mako kakra me tu konefo se onfa akwala no emra ono no ye obatan oni akwala ne tie enti onfa akwala no onso ne nsa ono so de ye panyini onso ne nsa na onfa ne mbra na ye ma na mo de waye no ye nshira no waye mera se kwa akoko nyame ensha papa bo wo fie e wasafo wo fa adwumade yi live ya no akodidi bo wo fie aduane ye de na ye nua be ma bi so wo hwe tie live e wo London ye da se ye papa encourage Zongo assemblyman one so of adwumade live pa gaso filling station Kuranza gaso one so at the information center Kochi one so efano live pa nti yadamu nyina se na mom se ebia wo how momodia ne fa bra akoma mu nsam dwumadie so 0246 824549 0246 824549 and 055 3672 173 055 3672 173 0246 903987 027 0246 903987 Sister Gifty wase wabiemu ya chese wotie ne life pa enya Sister Hetty Frempo Mame Sister Sewa Sister Jenna Mavic na Maa Akos ne kuru Mr. Bosompem amonu jamfu a jimama kwenu ya chiachia wiye papa Emmanuel enu makuma Regina monso ya chiamo ene nipa bebre na hweye mame and mame nipa 1.4 Joshua Poku Isaac Amwani Oba Pat Jennifer Du mame usu adan na poma Oba Pabi wahene yere Isaac Kwabena Boateng Daniel Opoku Abugri Alice Gift Yakwe Nyako mame usu wa Joyce Mate Kwasi David Rachel Abene omo nyina yo we register Edu Kwajo Esther Edu Abena Jen Abena Pokuya Eric Befi Matabons Kwabena Elijah Yasantua Diana Frempong Ekuya May Mame Francisca edine dia doso one mu nyina hwe ye bebobo because mo ya de data wo man dom sika to mo data o mo ne dom sika to data and ma ko Facebook ko 1.4 YouTube my 1 point something and my so nipa kachi one nyina ehwe oba pa Esther Gift ekwanyako so red ya dam nyina semedi e de Maa Akos akoma mu nsam dwumadie nyame ya adomu a ochina ye besan ahyiamo di ade ba ochina no echenkure yi ya producers mu nyina Ishmael enna ayi wan enna dufie wamu a camera phone nyina social media phone nyina adwuma yefo a ewo ha nyina na ye holiday nanso mabebo ye chido nyame enhyamo china mo besan atienka ebiewu ye ma ye nuanom nkrama phone nyina bad cadet sala midi at Maa Akos.
monster my intimate ya. I'm a bravo ya me pasa. I'm a man so time yo. Rafo ba me na me yo. Akuma monster my intimate ya. I'm a bravo ya me pasa. I'm a man so time yo. Rafo ba me na me yo. Galaxy Max. Hey, tight. About control down foot. About consumer red. Metro from swag I say. And says when you pan cotton. And until me a madrid say. Measure show me the for me I'm in film for there. Then coming in a board prayer. Akoma. And so for you phone I can say. Our really go repair. Saint in your friend our reno. Until your friend our reno. Akuma monster my intimate ya. I'm a bravo ya me pasa. I'm a man so time yo. Rafo ba me na me yo. Akuma monster my intimate ya. I'm a bravo ya me pasa. I'm a man so time yo. Rafo ba me na